Kusaleso sikhathi kulo leli hora na kanjani kuyasa sisendleleni uhambo lwethu namhlanje lubheke eMatatiyela ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uSteteleki intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zeGudu phela ngikubingelela bukhoma kwiSteteleki Media uhlelo ingonyuluka nobungqini akafuni ukuveza lobo bungqina nje Awaya baka zokhishwa inkomo manje bukani wazafoniwe zizokhishwa sibayeni zizokhishwa noma lwesomfuna uzobalekiswa exactly ngintshela itate ngisho hey angithi ngiyabona itate ngisho hey uyisala sonkomo isishayini isibuyi Masibuka kanjalo baba. Izalla. Hayi bengiqala umbona la mina ukufihla utata ke mina. Mhla kuba ufihla uRangwane ngaqala umbona ke. Ngesikhathi kuthiwa akafakelwe imali wawungamazi umuntu owayizofaka imali. Ndandiva uRangwane esithi fakela umntana nami imali. Ndamfakela ndingakamboni ngamehlo. Ngamazi. Okay. Wayengako ngesikhathi esefikile ke wazi wena ukuthi unomntwana esezoyiveza ukuthi ngiwumntwana wakhe emva kokuba ke sefihliwe ubaba wakhe awukaze yini uzube nawo lo mcabango ukuthi njengoba ingane yakhe uyadeserve ukudla nanoma ngabe yini esisele eka baba wakhe noma ngathi kwakuyisokise lidabukile awuzange uzukucabanga yini ukuthi unelungelo lokulithatha ayoliphesha qeda ligqoke ngisho kumakazi ngithi sisi mina andinqandeli into futhi iyalo mntwana kaRangwane ndiyazi ba amalungelo ngawo umntwana kodwa ndifuna ukuxelela ukuthi indlela endisebenze ngayo mina Wathi nokuzusixokisa. Ndanifanele ngoba ndaniqhutha ngami okay lina okay ngokwandlovu sibona ekhaseni elimoto ngiwumuntu oye onohlelo lapha ku YouTube ingonyuluka ugama lohlelo uhlelo luye lube mayelana nezinkinga zomndeni noma luhlanganisa umndeni eyintweni ezithile abasuke bengayibonanga ngasolinye bese sithi ake sibanikezeni ithuba lokuhlala phansi belungise la kona okungabonwanga ngasolinye khona noma la ukonakele khona ukuze ukwazi ukuthi kube nesivumelwano egcineni yingakho ke mawami ngila ukuza kuwe noma usungibona sengihamba nalabo abantu ke laba bangabonakala ebusweni kodwa kusuke kuwabantu abangiqaphayo endleleni ngoba ngisuke ngihamba indawo engingazazi nokuvikela ukuthi omangalile nomangalelwa abangathintani ngezandla yingakho ke mawami usungibona ngihamba nabo umthetho wabo ke wokusebenza kwabo uthi abakwazi ukuhlala phansi ngoba uma engahlala lapha ummangalelwe la kuyoba nzima ukusukuma yena uma kuthiwa ummangali noma ummangalelo babambana ngezandla ukusukuma kwazi ukubaxazulula ngenzela ukuthi ngoba ngibika lento ukuthi abakwazi ukuhlala phansi ungezwe ngathi mase sicela imvumo yokungena ekhaya noma yokucela ukuthi sikwazi ukuthola indawo esohlala kuyo phansi sikhulume bese ubone ngathi ithi bayadelela ngoba ubona bengahlali phansi beme emakhanda abantu abadala kodwa umsebenzi wabo yiwo baphoqelela ukuthi bengakwazi ukuhlala phansi engicela umama ukuthi sikwazi ukuthola indawo la sizohlala khona kahle bese silidingida lolu daba silikhulume sibone ukuthi kungalungiseka kanjani ukuya phambili okay sabe khona esayidini lakho njengoba nosisi ekwazile ukubiza abantu abasesayidini lakho ukuthi babe khona uvumelekile nawe mama ngokwelakhe isayidi ukuthi kube khona abantu othi cha nami ngifuna usibani bana bekhona ngisacela ukumbiza akwazi ukuba kaloku ngiphethwe apha ndizawuthini le ndawo ngiphethwe aba bantu bekomiti angeke babe khonana hayi abantu besayidi yami abantu abandiphetheyo ewi angazi ukuthi niye nenze njani kule ndawo noma niye izinto ingazenza semndenini niye niyithathe niyitshele yini abanye abantu bangaphandle ukuze bekwazi ukuba ingcenye yayo angazi ukuthi kule ndawo niye nenze njani kodwa le iyinkinga ethinta amalungu omndeni
abanye abantu ke emndenini baye bethi baye bengathandi inkinga yabo ugcina sibhungwa yonke indawo kube ukuthi inkinga ehlalelwa phansi ilungiswe ngoba abanye abantu bayasizakala ngenkinga yomuntu. Yes. Hayi Mhlambe nje mangenelele asiqale kuyixoxa lena dala siyixoxa lena ukusukela the day of the funeral up until today. Okay. We have been discussing this a lot and aside sibe ne way forward. Okay. To cut the long story short, silapha namhlanje asidingo ngomnye umuntu. Yes. Because lento siyixoxa siyifamily yakwaZibi yakwamthimkhulu. Yes. First day xa sasixoxa apha sababuza into ba do they have anyone ophetheyo apha whether inkosi okanye induna whatsoever bathi no. Okay. Abanabo abantu abanjalo. Okay. So ndifuna ke singashiyani ngengqondo apha. Okay. Sithethe into ecacileyo. hayi buti sinabo. Now we are here today The time sizoxoxa discuss nekhaya. eqaleni babengekho. Yes. Namhlanje ke ngicela bengabibikho. Bangabibikho. Isitetelegu media noma uhleli ngonyuluka aluthatha uhlangothi. Ungathi ngoba sewubone ngifika nosisi bese ubone ngathi sizokulwisa noma sizokucindezela. Kodwa sizofuna ukuthi kube khona isisombululo odabene nake nalikhuluma phambilini kodwa lwangaphuma nesiphetho. Ngiwumzulu ke Nkosi yami. Ngicabanga ukuthi nizongiunderstand. So inhloso yethu ke noma isizathu esenza ukuthi azangibize mina usisi ngingesuyo umndeni wenu yingoba usenemsebenzi yamayibonile ngihlalisa phansi imndeni ikwazi ukuthi ibonisane ngoba inkinga kwesinye isikhathi anikwazi ukuyibona ukuthi ijule kangakanani nina abantu enisuke nibhekene nayo izidinga ukuthi kube khona omunye umuntu oyikhanyisayo phambi kwamehlo enu bese iyakwazi ukuthi ivuleke noma nikwazi ukuthi niyibone nonke. Ngizwile baba ukuthi uthe nike nalidingida lolu daba eqaleni. Ngizocela nje ukuthi uke usibuyisele emuva kulokho kudingida kwenu noma ngeke kusaba kude kodwa ukusichazela lapho nalapho ukuthi kwenzeka ukuthi kukumayelana nani futhi. Mandibulele. Dicimba sonke ke noko siyas understand isiXhosa. Ngoba lento ye language ngenye ixesha iba nengxaki. Kuba ke asifuna uthetha isilungu apha abanye abantu bazawushiyeka. Kodwa eyona nto endifuna uyithetha sizile apha siyifamily yakwaZibi omthimkhulu oHadebe oBhungane. Sizongcwaba elinye lelungu lethu. Utata omkhulu, utata omncinci njalo njalo. Utata ke beseke mdala. Beseke na ithini iminyaka ne 90 years old. So xa sifika ke apha sifike ke saqhuba umncwabo emveni koba umncwabo uqhuba then sathi ke before sihambe ifamily mayidibane. Okay. Kuba si understand into ba zikhona izinto esingazivisisi kakuhle ebeziqhubeka nasemncwabeni. Okay. Then sathi ke one siyayazi into ba utata omkhulu bekefuyile ube nemfuyo. Two siyamazi ba ebehola ipension imali yobudala grant. Okay. From SASSA. Three siyayazi into ba ebebhatala umbutho beke ubhatala that is funeral nto noba uzathi phala ke beke ibhatala. For siyayazi ukuthi even imali yakhe pension bese yi over kunabanye because beseke na 90 years. Okay. Bese ingekho normally as abanye aba under 70 de. Yes. Yeah. Now sathi ke once sifike apha sabona ba akho zitya akho stove akho kwanto ku clean nje indlu yakhe nje lamzi wakhe nje ngu house to let akho kwanto nje ngaphakathi. Then safuna uchekisha kuqala uba bekepeyelwa ngubani. Safumanisa uba ebepeyelwa ngusisi.
ongudade wethu naye kodwa ke osekeshadile. Yeah. Sazama uchekisha ukuthi kwathini ukuze ampeyele. Yeah. Njengoba wayezibhekela. Wathi yena nguye owacela uba makampeyele. Sabuza buqale nini ukumpeyela. Yeah. Waqalisa apho ke ngokuthi robha. Okay. Wathi uqale recently. Kodwa the time bekufikiwe esaphila utata omkhulu kwiminyaka ethile edlulileyo. Yes. Wafika esitsho yena umlomo wakhe ukuthi ubheyelwa kuNobelungu. Okay. Kodwa yena wabesithi besanda ukuqala. Yaqalisa ukulahleka apha inyani. Sabuza bakutheni engathenganga izinto. Ngoba nokudla ubethu uzadle utata omkhulu kungabikho even inyama endlini. Ade ayophiwa ukudla ngugogo lwa. Kodwa lo muntu uhola imali epension. Ibisenzana le mali epension. Wathi hayi bebesidla kakhulu bebagrosarela yonke into. Okay. Right, sathi ke kungabikho nesitya. Kungabikho necarpet apha phansi endlini. Hayi kwacaba lilodwa ke lo. Sabuya sathi ziphi inkomo zalapha ekhaya. Yeah. Inkomo ke sizaziyo akazithetha utata omkhulu zingu9. Okay. Wathi inkomo zakhe zingu9 endiqomba watsho na kwintombi yakhe. Yeah. Xa yayifikile. Wathi inkomo zakhe zingu9. Yeah. Sathi ke ziphi ezinkomo ezingu9. Hayi ke ngaqalisa ke ngokupiano yokungathethi inyane. Wathi inkomo ezinye wazithengisa. Ezinye inkomo wabhatala umuntu beke sakhe indlu. Sabuza ba le plati ingekwevalue yayo lendlu. Ingabhatalwa umuntu oyokhayo ngabhatalwa ngenkomo yonke. Ngokweveli ngomgangatho lo wendlu. Yes. Phofu lo muntu beke sakha kunyana wakhe. Okay. Uthathele inkomo kunyana wakhe. Wathatha le nkomo imithi afike yazala kunyana wakhe. Oh yeah. Lo muntu. Hayibo. Kutheni ke ngokubungathatha umuntu wangaphandle ke Bhetele. Yeah. Ufane ke sizoxoxa naye. Sithi hayi noko lento ubuyichargeile noko ibonakala ibi over. Hayi wangaphumela intweni. Okay. Sabuya sathi ke ngoku kwenzekani kwezinye inkomo. Wathi enye inkomo yila tshintshe ngayo kwinkomo yokungcwaba. Okay. Sathula because esaphila utata omkhulu yena ngomlomo wakhe watsho wathi inkomo yokungcwaba ikhona. Oh. Ngoku sethuka namhlanje xa seyitshintshile seyingekho seyiyotshintshwa. Sathi sifuna lo muntu beyoyitshintsha kuye wangafeli. Okay. Sabuya sathi ke ngokwenzekeni kwezinye inkomo. Wathi hayi ezinye inkomo enye igugile indala inethole ezinye ndendazithengisa. Sathi yenzani imali yazo. Imali yazo bendiyithatha ndiyinike utata omkhulu. Sabuza ugogo lwangu ule obekehlala nexhego. Okay. Apha endlini. Yeah. Sabuza kugogo wathi ugogo inkomo bezithengisa kodwa bengezinayo imali. Nangu ugogo. Yeah. Uba ndiyaphazama bazawutsho abanye basasedani ngekho ndodo. Wathi beyene bezithengisa bevene notata omkhulu kodwa imali bingezi. Okay. Right. Saqonda bake ngoku hayi sazama umcenga njengosister wethu. Yes. Man. Nomdade khawukube nawe ube nesazela nje kuwe ngaphakathi. Yeah. Nanku umntana katata omkhulu khona. Yes. Ngelakhe utata omkhulu benayo umntwana ofanele uba inherite yonke ilifa lakhe. Yes. Because uyaphila ukhona. Yeah. Khawufana ube nesazela nje mthi nezubuzithathile ufana uzibuyise. Sibone ke ngokuthini uba senza kanjani nawe. Yeah. Uba kukho izinto ofuneka sizibhadele. Yes. Kodwa uzibuyisile zona ezi zinto ozixoxayo so that ungabikho engxoxweni. Yeah. Hayi watshone vela until wade wabiza unyana wakhe lothathe lenye inkomo. Yes. Unyana wakhe wafika ahlala lapha. Sathetha naye wathi unyana wakhe hayi mina inkomo ndingayibuyisa ndiyikhulule nethole layo. Ayinanto ke yokubhatalwa because benisebenza ekhaya kakade. Yes. Sathi ke thina no asifuni ukhalale. Sithe sizawubona into ba sithini nawe ukubona uba sikulungisela ba njengoba ubusebenzile sibone ba sikunika ntoni. Yes. Hayi ke sihambe ke apho
sivene kodwa ba sizawubuya ke ngoku sizolanda ezinkomo zezingabe ngokwezasithi sazozilanda zazi4 or 5 zazi5 ezi sasizawubuya sizozilanda Okay. sivene sisukile semka sabuya kwigame elandelayo Yeah. sibuya sesihamba nabafana bamahashu babezoqhuba inkomo Yes. xa sifika udadewethu akazinenye into ukuthi hayi yena wayibhidekile ngokwayithetha wayebhidiswe kwayilento uba kuthi gqitya ukungcwatywa kube xoxa sithi hayi kaloku asihlali apha thina so bokunyanzelekile xa sigqiba ukungcwaba into yoba masixoxe kuyenziwa njalo kakade Yes. sibonisane uba into zekhaya sizithini Yes. wathi hayi ndandibhidiswe yiloo nto otherwise ayikho kwalaa nto ndandiyithetha apha akho nkomo apha inkomo apha eningayifumani inye lixhegwazana Yo. and okwesibini lo unyanam njengoba wayithe laa nkomo uyayikhulula mna ndingunina ndivumi unyanam kaloku umele uba mna ndingunina ndikuvume mna andivuma izukhululeka loo nkomo ndathi mna kuye uyayiqonda into yoba lo mntana unelungelo lozenzela isigqibo omdala akamelanga kumelwa nguwe Yes. in terms of umthetho ke wathi noba kunjalo kodwa ngumntanam ajika amahasha apha engaqhubanga nkomo lo waste enjalo nathi sajika sinjalo seke ngavumi nenye into futhi yacaca ukuthi uba noba ngubani omcebisile but ikhona iadvice ayifumene somewhere Yeah. into yoba tshintsha yonke laa nto abazukwenzana so nento yenantsinga ke ndiyilibalayo Okay. laa day yokuqala yokungcwaba Yep. sabuza imali ile yephala 10,000 ekhutshwayo uba iphi Yes. wathi phala ayikayikhiphi loo mali ithe izayikhipha xa sesingcwabile Okay. ndathi mna never ndathi funeka ndiye kulaa phala Yes. because ile nto into yokungcwaba ayikhuphi sekungcwatyiwe kaloku ipurpose yokujoyina into yokungcwaba usuba ufuna ukungcwaba ngayo laa mali Yeah. naw xa izayikhupha sekungcwatyiwe ayisevi purpose ndathi Exactly. ndizawuya ke ngoku ndiyoyijonga ngokwam wathi kulungile imali akakayifumani sithe sisemkile nje singekabuyi ke le game esibini sabe sesifumana ifowuni ethi hayi uthe wayidlala nje ngathi kudala yena imali wayifumana i-10,000 Okay. right xa sifika apha laa mini sesixoxa wavuma nyhani uba kudala wayifumana sithi ngoku busixokisa phaa usithi awuyifumananga uthi hayi bendibhidekile kaloku laa mini mna ndandiqala uyibona kwalaa nto uba kubekuxoxwa ndandibhidekile hawu ubhideka ude ungayazi ne-10,000 oyifumene iphi ke ngoku hayi loo 10,000 ndayithatha njengoba benibona kugcwele ezaa zinto phaa endlini yilaa 10,000 ngoku bekungcwatywa nikudliwa phaa sathi iphi le beke ipeya utata omkhulu iphi hayi nayo hayi imali beke ipeya mna bendisenza izinto zakhe apha endlini Yeah. so ndizama ukuthi ke so far sesema kuloo ndawo until sade safowunela udadewethu loba hey mamthi sesibhidekile thina ngoku amandla wethu afike ekupheleni but sesiyibona ngoku befuna uhanjiswa ngokomthetho because udadewethu ngoku umentabeni kwakuleya into sasivene ngayo ujika kwayona Yeah. ndicela into yoba ke ndime mhlawumbe before siqhube kubekho abangqinayo kwaba babekhona Yeah. Angazi kubo bonke babekhona ukuthi bayifakazela kanjani kangakanani inkulumo ngaba besechazile ngokwesayidi lakhe okwenzeka ngesikhathi kade nihlangene kuyiqiniso yini lokho akubekayo. Yebo kuyiqiniso ngomunye nami wayekho. Okay. hayi kunjalo Kunjalo. okay Oh wonke umuntu owayekhona uyavumelana naye. Okay. masichithe ke wenzela uxoxe yonke into ke sisi apha Yeah. le ncwadi le yileke esesayibhala xa la mini sasize apha ke ngoku Okay. apha kuyo sisize apha besizokulanda inkomo eziyi5 kodwa sibuye nelizwi uthi unobelungu masize ne11,500 sizofumana inkomo eziyi4 uba ngaba siyazifuna lezi ezinhlanu masize ne13,000 uzawuzikhulula Ukuthi anithengise. wasayina ke naye nathi sisayinile nansi le
Okay, inane date. Inani a day la lebe size ngayo. Okay. Ngingakadluleli nje phambili ngibuyele kuwe mawami. Ikuyiqiniso kangakanani abakushoyo o nezinsolo ezibekwayo noma nezinto owazisho emithingini enaninayo noma emhlanganweni enaninawo ngaleli langa nizodingida mayelana nayo yonke into emayelana no baba wontombazane kuyiqiniso kangakanani lokho abakushoyo ukuthi uthe ngesikhathi sekumele bebuyele neinkomo emumbo wawukade uvumile ukuthi uzobanika zona ezi5 wathi uma sebebuya bezosifuna wathi wena ucela u13000 ukuze uzobanikeza lezi zinkomo manela ke sisi nami ngidala yebo sisi ngithetha malunga nami ke yes obhuti yathi nxa sivele emncwabini yeah bahlasa phansi yeah bathi masithethile yes ukhona ingxoxo efanele mayilungiswe yes yebo yeah ndabhideka kwalapho ke mina ngoba bengihleli apha enhloko ngoba ndibhuthelwe ngive ubuhlungu nengqondo leyami ingabambi kakuhle ufuna ndithethe lento yimali and nale mini befika isibini ndibaxelele kakuhle uba la mini ndandibhideka apha enhloko ndingabambi kakuhle ngoku xa befika apha ndabaxelela ukuthi ke ngoku kufuna kwenza nika into engaphakathi eyinyani yeah ezinkomo kum zifike eziyi4 okay ayisekho 9 manje no okay qhubeka zifike eziyi4 utata omncinci uzisebenzisile izinkomo kwasheka inkomo enye nethole layo le endala yaba mina bathi ndiyixhelela uRangwani ngoku make ebhubhile ndathi mina ndizawuyithengisa ukwenzela uba ndidibanise imali ndikwazi ukubhatala umuntu lo enzawufuna inkabi kuye yeah yayifa kwasiyeka ithole elithole nalo ebekethe uRangwani ndilinike umama lo okay le esithathwa usuyinikeza undodana wakho emva kokuba isebenzile ekhaya yona yayiqhamukaphi yiyo kaloku leyo na ndithi eyokuqala uRangwani uthe nxa ke sokhala plati ikhona iplati pha emileyo Yeah. kwakhe besifanele besipha ukwesetha into oyibona phambi kwakho uneplati emileyo pha enziwe ngunyanami wathi uRangwani andinayo i6.5 Yeah. ngcono uthathe inkomo okay ayikho neyodwa eyadayiswa kulezi zinkomo ngokusho kwakho ngoba inkomo mayidayisiwe ihamba yokwenzelwa ipermit enduneni eshoyo ukuthi ngiyayidayisa manje izinkomo egcekeni ziye zibe nencwadi yedibha makukuthi ziyadibha eshoyo ukuthi umuzi wakwaSibanibani unezinkomo eziyi13 maziyi13 uma futhi kufe yodwa noma kudayiswe yodwa kuyaye kubuyelwe futhi sekuyoshiya ukuthi ziyaphuka ziba zincane noma zicela ipermit sesiyise endaweni yokuthi njengoba uthi ke wena mawami zafika ziwu5 ziyi4 kwaphuma le yodwa owawusuyinikeza uyinikwe ukubhatalwa unyana wami yes iphike le3 le3 ke ngoku wathatha enye wenza umsebenzi ziphi wa okay elothola walibiza i5000 wadayisa wathi uyalidayisa ngoba ungxamele ukude kwathi uba kumuntu odengayo Okay. ndalithatha ndamnika igusha zami ezimbini Sicela ngengeza nge2000 Okay. ngaphezulu ngoba wakudayisa wayifana nomuntu owayekudayisela leyo nkomo ngathi iphike le permit eshoyo ukuthi nadayiselana inkomo kufuneke ndikutshene kanje sisibo sekunje njengoba nisithi ikomiti intoni iyazi ezi zinto zikaRangwani uRangwani wavela le4 nxa ke izisa kum yes wathi mandimgcinele yona ngeqonto yeah yakwaya kuno DP yafakwa ezikomeni zami le4 yaba ke ngoku uRangwani nxa ke sekethengisa weva yeah le yokuqala ubhatala unyana wami yebo ayina permit Okay. waphinda wathengisa lena esenza umsebenzi bangamangqina bayazi bebekhona mhla kwakwenza lo msebenzi Okay. uthengiswe ezogusha ezimbili okay naye ayina permit nayo ayina permit athi Okay. ayithatha kwandini okay esibayini nansi le2 le2 ke ngoku yile endithi kuwe yile nkomo endala nethole layo elithe makubhubha uRangwani benifana umfihla ngayo yaba ndithi nayi inqine kakhulu futhi indala ndathi masifane sigijime ebantwini
sifune inkomo ndafuna inkomo ke ndafumana inkabi Okay. leke ngokwendithe kubo le nkomo ke ndiyayithengisa ndizokwazi udibanisa imali ndibhatale lo muntu Okay. kwashiyeka elithole liyi-1 elithole lishiyekile liyi-1 wayithe urangwane ze ndilinike umarimani. Okay. Okay. Imake mawami ufika kanjani ke sifika kanjani ku 13000 inkomo seyizingasekho ngoba zifana nento engekho sifika kanjani ekuthenini kuze kube nesivumelwano esithi lethana u13000 kuze nginike lezi zinkomo eziwu5 ekubeni wawazi kahle ukuthi azikho. Mamela ke sisi babe ndicindezela ukuthi ezinkomo bandizikhuphe uyeva bayazifuna Yeah. ngoba lena nti ifike nje uma ibibhatala unyana mesike yazala bayifuna nethole layo Okay. ngathi akunandaba ke ndifuna i6.5 ndikwazi ukuninika lo nkomo ikhululeke Okay. ndathi nalena ke 5000 ndifuna leyo 5000 yami ke ibuye ke nithathe inkomo yenu. Okay. Ndathi ke ngoku le endala ngoba ndithenge inkabi nizawundipha ke le 13000 endithenge inkabi ngayo. Okay, uyabona yini mawami ukuthi wena usunezinto ezimbili ozishile ezingafani. Ufike wavuma ngosuku kade kusanda kufihlwa ubaba wathi wena zikhona izinkomo navumelwane nanisivumelene nobabili sewuyayijika futhi indaba namhlanje futhi sewusitshela okunye okungafani kulezi zinto eziwu3 sithemba kuphi ke thina kukho konke ngoba izinkulumo zakho mama namhlanje ziyashintsha kusasa zishintshi nini ziyashintsha. Mamela ke sisi nobungabuza zifike zi4 and njengoba zasebenziswa ngolhlobo ngisebenziswa ngalo ndangenza indodo akhona amanqindi Unawo manqindi ababalapha bayayazi lonto ba zazi4 and nangelixesha kusebenzisa ukuba ubhatala unyana wami bahlaliswa phansi baxelelwe urangwane ithe nangelixesha kuthengiswa lena ebendithengiselwe bahlaliswa phansi baxelelwe eva nalena ndabaxelela uba angeke ndimhlabele lenkomo ndizawufuna ilento lenkomo ndizayithengisa ukwenzela uba ndidibaniseke ndibhatale lo muntu. Okay, bakucindezela ngaliphi laba bantu ababese meetingini Bandicindelela uba- ususho le ka 13000 iliphi lelizwi noma leli gama elenza ukuthi bona bakucindezele ngalo uzibone ngathi awusenakho ukuziphendulela noma awunayo into ongayisho ngaphandle kokuthi ufune lo 13000. Ngalo mini sisi ndaningena chance yokuthetha enti banithetha kuthethe bani ndithi ndiyathetha kuthethe bani ngoba bendizawuthini benza ujonga abani ndithethe nabani. Okay, kunjengoba echaza ukuthi wayesathi uyakhuluma kube kukhuluma omunye athi uthi ufuna ukuthola izwi akhulume kube khona omunye okhulumayo. Nalo mini ngalo mini yokuqala kwakunjalo ngoku apha nxa befika ndabaxelela kakuhle ukuthi ezinkomo zifike kumzi4 ndinamanqindi. Okay. Okay ke mama ngiyeza kumanqina wakho. Ezikabani lezi zinkomo ezisesibayeni? Ezbi Lezi nje ekade siyilanda seyikhishiwe ngoba nakho sekudlule thina seziyakhishwa izinkomo sayilanda sabuye sayifaka esibayeni. Ezikabani lezi ezibalekiswayo ezisesibayeni? azibalekiswa ziyavulela. Ziyavulelwa. Yes. Oh, ukuthi kuyathusa ukuthi kufike kwadlula thina sashona le kwakhona umuntu esikhuluma naye phambili sambone sethatha ifone sefona mase sibuya akho phone ngejubane efikileyo ke. sesibuya sesifica sikhishiwe. Okay, angifuni ukugcila kakhulu kuleyo. Ezikabani izinkomo ezisesibayeni Ezabantwana bami nami ezabantwana bakho nawe kodwa azikho ezikamfowenu noma azikho ezikababa ezakho zikhona azikho yini kuphela. antumnikazi wazo ubhubhe ezisebenzisile. Oh, okay. Azikho ngoba ubhubhe ezisebenzisile kusheke elodola eli1 yabo kuthiwa nalo ndilinike lo mama. Okay, baphi kofakazi bakho othu nabo? Hayi mabathethe thethani. Ufakazi Ngoba kamama nami khona sengithetha oyaziyo lento akhuluma no ayikhulumayo umama ngicela vela phakamisa isandla bese siyakwazi ukuthi simuze ukuthi yini le afuna ukuyisho noma uyafakazela yini enkulumeni umama ayishoyo. ngapha endabeni yezinkomo abona ngokuba ndingatsho ukuba ndiyamela andimeli. Ezinkomeni zinjalo kakade inkomo ezokufuna kwayiwa ezinkomeni zithengiswa ufuna bosamentaba lenantsisi naloo isamente into nebacabana ngayo notata right bani bathethisana ukuthi bathengise agcibe kuba kugcijwe indlu yakhe izinto ngaphandle kwebhatala kungakathethi ibhataleni. Into eyinye bane bacabana ngendlu yokuthi uyathengisa mntana imali
kodwa awuzi nayo kuba sibonisana ukuba uthatha leke uvala apha uthatha le iyayenza kulapho abantu bangavani khona. Okay. Nalena enkomo ezalicelayo zinjalo njengamanga athethayo ngaloo nkomo eba ineni konyana wakhe. Nalena enkomo ezimbini inkomo lena akhuphe igusha ezimbini injalo nayo. Ngoku imali ngaphezulu ngokuba kwathiwa lithola ayazi kuba nangathengiseka kanjani ngeke ndiyazi. Yeah. Kodwa zonke ezazithetha izinto ndiyazi inenkomo inye lena endala etholelayo kwathiwa lize kuyo. Lo nkomo leyo ilena ke ngoku wathi iyayithengisa azagcwalisele imali lena atshintshise inkabi ngeke achele le nkomo iyimazi ide incinile. Okay. Okay. Kubeni ke seziphuma kuba nezimali ezigcina zingafiki kuyena akhalaza ngazo uthini ke mawami kuyo leyo eyokuthi yebo bona bekuba khona ukuthengiseka kodwa okwemali begcina lingabibikho iqiniso kuyona ngiyeza kuleka 10,000 ngisakuleye inkomo kwamanje. Kwenzakala kanjani ukuthi uma siba nesivumelwano esithi asidayiseni nansi imbuzi noma asidayiseni nansi inkomo egcineni mase sidayisiwe ingabi sabuya imali ize bese siyicana sobabili ibisigcina isicana uwedwa? Yakwakuzivumelana lapho Kwakuyisivumelwano ngoba utata omkhulu inkinga lana sikhuluma ngomuntu ongasekho ongakwazi ukuziphendulela. Ndifuna ukutsho ukuthi kaloku utata omkhulu ndandiyithatha imali njengoba esitsho ukuba ndandingabuyi nelento nitshintshi. Nxa ke the hamba othenga izitena ndandiyofuna izitena ngayo ke mhlawumbi itshintshi ingabikho. Okay. Wekho. Okay. Kuleka 10,000 yepolisi yakhe ke. Phambi udlule hayi khona ikhona into engahambi kahle. Okay. Funeka ke sibuye emva. Sicela ukubuyela emuva. Mina ngiconfuse ilokho ukuthi inkomo zifike kuyena ziwu4. Yeah. Bekuyinini ngaleso sikhathi. Ngoba mina ngifikela ngo2021 December ziwu8. Ziwu9. Wase ubaba wase wayidayisa eyodwa. Ingane kagogo izongifakela imali ngoba imali ngangena imali ngizala kwakubheda nje empilweni yami. Kangangokuthi ngaze ngafakela oma wami ngoba iprocess yokuthenga yayihamba kancane. Kwakuyena usisi owaye in charge kuloko kudayisa. Inkomo zingekho kuyena zihlala la zihlala khona ziluswa la iluswa khona. Kodwa makwenzeka idayiswa kwakuyena osuke in charge. Zizayifika kulo 4 eseyithatha yena kusho ukuthi wesekhathele ukuyidayisela zilapha ya. Wayefuna ukuyidayisela zela. Mina ngifuna ihlehleke ziqala ukuthi udayise ukwenziwani zisuka lapha. Yes zisuka kulwamuzi zifike ku4. Okwesibini phamba phendule. Ndifuna isusa into ethi beke ngabuyisa ishinji kutata omkhulu. No. Ebengayisi kwawuyisa imali. Kwa imali ebengayisi kuye. Athi ndithengise inkomo nge5,000 nansi. And ezinkomo njembe ezithengisa uzithengisela yena zithengwa nguye. Oh, uzidayisa yena sidayisele yena. Yingakho ingena receipt ungena mali futhi ebuya kumdayisi noma kumnikazi wezinkomo. Yes. Mama. Ukwengeza nomama uyayifakaza umamqwathi uba into ibibhidisa omkhulu ukudayiswa kwenkomo imali yenkomo ingekho. Akathethi ngetshintsha. And ezidayisele ngemali yenkomo. Okay. Inkinga mama lento ngoba wena ufana nomuntu okhwabanisile obe nesandla emfuyweni kamfowena ngisho njalo ukakatata omncinci ube nesandla ngoba ungazidayisela kanjani izinkomo vele kuwuwe umuntu owumthengi futhi zisesandeni sakho futhi yingakho ke yena wayekhala ngokuthi imali akayiboni yingoba wawungabiza umuntu ozoyithenga uthi hlala nomnikazi wenkomo nibe nesivumelwano semali ukuthi bese umnikeza yena bese yena ekhipha imali akunike noma khipha ipermit ayinikeze lo muntu osethenga inkomo bese balela imali ethi hamba othenga izitena
wena usidayisele wena izinkomo wangayinikeza futhi imali umnikazi weinkomo okusho ukuthi kahle kahle uzintshontshile. Ngicela ukuthi ndiphendule apho. Okay. Azange ndisuke zisemdibeni ndimthengisela uRangwane ibezi imali itatwa ndimi. No, ayinjalongo. Kufuneka leyo niyazi kahle uba ayinjalongo. Ngelixesha zisemdibeni wayezidayisa yena eze nomuntu wakhe athatha inkomo athatha imali ndingayazi. Iphi permit yakho ngoba ngicabanga ukuthi ngoba wayedayisela umuntu akhona ama permit njengomuntu okuyo wayibhekelela izinto zakhe noma wawuphethe zonke izinto futhi engabe permit ama permit wazo siyayibona because lesikhathi athengisa lenkomo akhuluma ngayo ibi controlwa unobelungu Nobelungu becontrol lapho. lewa eyadayiswa nguTatomncinci. Azange ndiyithathe imali yayo ke leyo. Le yayidayiselwa wena wandinika 1000 wathi mina ndiyokufakela imali leyo azange idayiswe ndini. Yesibini leyo iyafakwa wena imali. Yokuqala kwafaka uNontetha iyafakwa uNontetha. Kodwa ezo uNontetha mayisifikile kumkhulu imali. Wayizoyithatha kuNontetha uyifaka. Kodwa kwakulindwe unketo ukuthi aqede le deal yokudayisa ilento. Ngale ngempela kushuthi wayiletha unketo imali ethize ngaleso sikhathi kumkhulu. Kumkhulu ngoba kwakungakwazi ukuthola imali ingilandela. Kwase kwahamba ke isikhashana angazi ke zasezikephi inkomo ngakho ngithi ngifuna ukwazi ukuthi zifike nini kunketo inkomo. Ngoba unketo bevele in charge ngenkomo zisala lapha ya. Into edingakala la abelusi boba u2 owayeyilusa zilapha ya akazochaza. Owaziluse zila kwakho akazochaza nketo. Ukuthi yena ezikamkhulu bezingapi ezilusi. Ubaba ngathi ufuna ukukhuluma. Ngo2021 inkomo beziyi9. Yebo. Yathengiswa ke le izawunceda usisi. Yes. Kule 8 masithi ke ngoku imazi beziyi4. Yeah. Inkabi ziyi4. Yeah. Namathole. Yes. So ke ngoku wathengiswa le ezakokha indlu. Yes. Thengwa nesamente yonke into. Yes. Ezike ngoku eziyi4 imazi azizali from 2021 azizali from 2021 to 2024 nazi sigcwele sibaye azizali na eziyi4 bezingekho ufuna ukukhuluma besemdibeni ziluswa ngumelusi and beningazicontrol ke ezo nama nxa bekethengisa uyayazi ba bekezithengisela uyayazi ba imali ithini mina ndiqale apha. Okay gogo ngathi ufuna ukukhuluma. Ndicela ukuthetha kwezikomo zingakafiki kunketo izandleni zingumlusi ukatata zisemdibeni kancinci nje ewe ngoba uyasivitolize sis dilitsalwa ngani usimuvele nakubhini letsela ifana ukuphathela masikazi ndithethe yebo gogo ndithi endizayithetha enye lena utata athi inkomo zakhe zisemdibini umlusi ingowakhe zingakafiki izandleni kunketo zimbini inkomo wazithengisa ezithengisela yebo kumntana mntana mntana kagogo bobabili. Okay, it's okay sis. Zimbini azithengisa kade ziyi9 kwasala u7. Ndithi wathengisa inkomo ezimbini utata ezithengisela engarisi unketo ezithengisela yena. Okay. Nemali yakhona umuntu waza kunketo nomlusi wakhe ithathwa nguye utata. Ezo ezimbini ziyendazi kuba imali yafika ezandleni kuye akaze yazi eso. Kwasekushiyeka le7. Mina andifuni noxoxa ukungena ke nami sisi. Uyabona umama lo othethayo. Mina ndingumama walomntana. Nkosikazi katata yakho omdala. Okay. Ngadivorce kwazi umama wakhe. Ndifike apha mina apha. Mangifika ngasibona isibaye ukuthi besakhiwa pha kwaTata. Ngabuza kugogo ukuthi ngoba kunesibaya kanti ziphi inkomo. Wathe nayi inkomo zahamba zaya kwandodakazi wakhe. Kwandodakazi? Undodakazi ulona phela sisi. Okay. Zaya kwandodakazi. Yebo na ebezingapha hayi beziqela kodwa ngizazi athuma. Right. Ngiza la ethusisi uye wathengisa
igabhe ezimbili wazithengisela ubaba omncane wakhe ngoba ezokwenza umsebenzi. Ngisa lapho ke ngafika mina la nginengane ezekuboka lo ezashona ezazifanele zizokwenzela umsebenzi utata wazo. Yeah. Mangifika kwathiwa hayi uzobuya ngedate ethile uzokwenziwa umsebenzi wengane. Yabona sisezoqoqa imali. Yeah. Kule mali kuthiwa kwaku 3000 owawubekwe ngusisi nje beholela utata. Wabeka u3000 ubekelweni ukwakha lo 1 room. Wendlu le kwakwakho 1 room. Okay. Kuthe masekufika mina nalombiko womsebenzi wengane. Kwathiwa kuzothathwa le mali. Yes. Ebibekelwe umakhi. Iyona ezothenga lezi igabha kakhuluma ngazo. Yes. Akathi izenkomo. Kwathi uzothathwa yona ukuze umfana lo kade akhe indlu athi ufuna imali yakhe. Uthi uthe umntana ufuna imali yakhe. Kwasho ukuthi imali lesenza umsebenzi wengane ekade ibekiwe yempesheli kababa. Ibekwe lena ukwakha lendlu. Yes. Kwasho ukuthi ke manje ke kuzothathwa inkomo inikwe lo mfana. Ngeso sikhathi usaphila utata. Uyambona lo undodana kabhuti wakhe uthi baba omncane. Athi kumina funeka ngumbizele uMonde Zili. Azobuka lendlu ukuthi ingaba inkomo yini na lo 1 room. Yeah. Ngoba kuthathwe inkomo ibhatalwa lo 1 room. Kungaba inkomo na lo 1 room. Isuka ku 3000 u3000 obe ufanele unika umfana wakhayo wathatha u3000 wenza umsebenzi wengane. Yes. Mangiyamangala mayithi ikwaba inkomo eyakhipha igabhe ezimbili. Ayiphuma yaphuma emalini ekade ibeka yena ekababa. Okay. Alright. Ngiyabuya inkomo na ubuye etshisa ngoba kuzomela sihambe laso masesapha. Ngisengiza kuleka 10000 wemali noma we-funeral kakho utata omncinci. Le kwakuyiyo okwakumele iphume idliwe ngabalungele noma ibe ilifa labantu abakulungela ukuthi lingadliwa yibona. Iphi leyo 10000? I-10,000 sisiyo eyathenga igrocery. Wayike imakhe wayilanda before kuncwatshwe noma mntana. Hayi bengiqala umbona la mina kufihla utata ke mina. Mhlawumbe kwafihla uNqangwane ngiqala umbona ke. Ngesikhathi kuthiwa kafakelwe imali wawungamazi umuntu wayizofaka imali. Ndandiva uRangwane esithi fakela umntana nami imali. Ndamfakela ndingakamboni ngamehlo. Ngamazi. Okay. Wayengako ngesikhathi esefikile ke wazi wena ukuthi unomntwana esezoyiveza ukuthi ngiwumntwana wakhe emva kokuba ke sefihliwe ubaba wakhe. Awukaze yini uzube nawo lo mcabango ukuthi njengoba ingane yakhe uyadeserve ukudla nanoma ngabe yini esisele ekababa wakhe noma ngathiwa kwakuyisokisi elidabukile awuzange uzukucabange yini ukuthi unelungelo lokulithatha ayoliphesha aqeda agqoke ngisho kumakazi. Ngithi sisi mina andinqandeli into futhi eyalomntwana kaRangwane ndiyazi ba amalungelo ngawo umntwana kodwa ndifuna ukuxelela ukuthi indlela endisebenze ngayo mina wathi ukuze usixokise Danfanele ngoba naniqhutha ngami. Okay. Lina. Okay. Lonke. Lalitheta yonke. Okay. Ima. Lo 10000 imani. Lo 10000 iwona wathenga ukudla komncwabo. Okungekho la. Okukhona. Okay, wathenga ukudla komncwabo. Yakhishwa ubani noma yayisezandleni zikabani leyo mali? Sasiye nomama phayana. Kwaze kwathiwa ngolosihlanu kwathi hayi ayizuphuma izawuphuma ngomvulo or ulosibini zesiye phayana ndaya ke mina umakoti wasekhaya nangu wayenze ilist yobana zithenge intoni ndathenga ezo zinto ngalo mali there's into oku20 nazo hayi kancane nje ngexesha uyoyikhupha wamshiyelani lo mama hayi nguye wathi ndimshiye hayi makakeze Gawuze mama. Ngexesha ke sisalinde umama. Uyakhumbula ubhuti wakho esithi xa ubhubhe
nge-20 kuya kwi-30 la mali yepeyi iyaphuma. Uyakhumbula lento ethetha kuwena? Eke. Uyakhumbula ngosizile apha nathi ninika ikhadi sojonga la mali wala nalo. Liphi ikhadi? Wathini wale ngalo ngosasifuna? Lamini sasifuna. Wathini wale ngalo ngosasifuna? Ndanifanele kaloku ndinikwa ngurangwani umbhubhi. Hayibo. Kunabantwana nje. Wayekungawele ebantwaneni ba. Hayi uba beyifuna nguye ngendamnika. Ngoku bingayinguye ngobhuti nobani uyabona class nabo. Kahle kahle. Okay. Ndiqala ukubabona ngoku. Mawami uyazi yini ukuthi wena uzibophile la ngale ncwadi? Uzibophile wena ngoba wena usayinile encwadini. Wathi mabazisi 13,000 ukuze ubezothola lezi izinkomo osuziphika namhlanje. Uyazi yini ukuthi le ncwadi ngoba ine date, ine signature yakho noma inokusayina kwakho ithi wena uyazazi lezi izinkomo eziwu5 owawukhuluma ngazo la. Mamela ke sisi. Ezinkomo ezingu5 azingu5 anga zifike ezingu4 kum. Ngizwile mama leyo. Mina ngithi uyaqonda yini ukuthi leli phepha elinesandla sakho sokusayina ngoba wawusayina uthi ngiyavuma mina sibanibani ukuthi ngikushila ukuthi lo 13,000 ngabawulethe ukuze ngibakhiphele lezi zinkomo eziyi5 esibayeni. Uyazi yini ukuthi le ncwadi iyodwa iyakubopha ithi wena uyazazi lezi zinkomo okukhulunywa ngazo la. Mamela wena sisi. Ezinkomo andingeke ndithi andizazi ndiyazazi kodwa azikho ngoburangwane wazisebenzisa. Ngoku ndithi kuwe futhi ayo 13,000 kuphela ndabaxela kahle ndathi ndifuna i6.5 ndifuna i5,000 ndifuna i13,000 yenkabi bakwazi uthatha ezinkomo zisuke kubo. Zithathwe zikuphi ngoba uthi zaseyisebenzisile? Seyithathwa kuphi ngoba zaseyisetshenzisiwe? Wawusuthi wena uma sebekunikeza lezi imali sebezoyithatha kuphi ngoba wasezivele seyisebenzile? Mamela ndimamele sisi. Ngelixesha sithetha nabo zisekhona. Ngoku ndizithengisile ngoba kaloku ndibhatala namatyala la. Oh usithengisile futhi manje azisathengiswanga umnikazi wazo. Hayi ke mama. Andike inkomo ekhona i1 lithole elo. Lezi ezinye usithengisile. Iphi permit aphika ama permit azo njengomuntu ozithengisile. Sicela ama permit einkomo ozithengisile siyawacela uma ngeke ama permit shuthi nasinelungelo lokuthatha inkomo eziwu5 esibayeni sihambe nazo. Angithi mama usithengisile angithi uyasho ukuthi usithengisile zo5 imali yazala eyi1 le eka imali yo enze fine imali mama mina uthi kimi la kulento eqoshwayo ngicela ningilalelisise uthi umama kulento eqoshwayo phambi kwenu uzithengisile ngoba ubhadala amatyala awakhe hayi awami ngoba ubhadala amatyala ndisebenzela urangwani into zakhe ngoba nangoku intente yafuneka ngabaxelelana ngayo uba uthe umnikazi wayefuna 21,000. Okay ke mama usuyavuma ke manje uthi uzithengisile. Ngicela ukubona ama permit ezinkomo ngesikhathi zidayiswa lawo ama permit ke sengicela ukwabona ukuthi nansi yokuqala nansi yesibili nansi yini ngicela ukubona ama permit uma engekho lawo ama permit okusho ukuthi lezo zinkomo zidayiswanga zikulesi yasibaya. Nomnikazi intende ngwala. Bazithengela itendelisha ngoba ladabuka kuumoya. Washo kuba uthenga itendelisha uthi ufuna imali ke. Wandixela ukuthi okay uthi ufuna imali. Sithina ke sicela izinkomo ke sizobuye siyikhulume ke leyo ndaba yaleyo mali. Lezi inkomo ke ngicela ama permit azo. Uma engaphumi ama permit okusho ukuthi lezo zinkomo zikaze zidayiswe zikulesi yasibaya. Futhi inkomo ayikho inkomo engafika 2021 ingazali kuze kufike 2024 ngiyala. Hayi ke mina ke azifika ngo 2021 ke kum ngoba kuthiwa 2021 ile 9 mina ke kwafika i4 leyo suyidayisile leyo ukhuluma ngayo ukuthi usuyidayisile uma akasale phansi ngoba futhi dobe sokumuyalo hayi andidli ndiyo thatha ipheni mhlambe phela basho nabanye abaziyo ukuthi ugogo njengokuthi umuntu oclose naye akakasho ukuthi neziyenini kunketo inkomo konje uye wathini kugogo apha emthunzini ugogo wazini ugogo wazini konje uthe ugogo uzesithi uthe ugogo uyo wathi akasali icela ukushiyeka ngesikhathi kuyothengwa ukudla ngo 10,000 no apho benifuna ukuqala khona benifuna ukuthi gogo
ngosasibuza i10,000 yase kuphala wathini wena kuthi kamasingcwabane saya ukuya ithi asesile yaba abaqaqisi bathetha yena ithe kuphelele kungakathethi ngami kwathini sesiphuma yaba kungona lamantombazana athi apha ene la mama elingathethanga naye nguyena umnikazi walenda sajikisa sisendlini sangena wacela ukuba mama nguwe na unohlala notata kuba sibona wena ngoku imali ayikho ayikangeni ukuba iphume ngoku kodwa ngomvulo nakanjani izawungena ngolosibini izothathwa yeah ngolosibini izothathwa ngubani izolandwa sizoyithatha thine sizoyithatha okay yathi asifanele ukuba siyoyithatha yaba ke uyathetha ke ukuthi uthi ke ibe nasi ngalunga ukuya sibabini ndithi sifanele ukuya kodwa ayingaba wena ungalungelwa uyedwa uze nalo mali injalo izovela akukho ngxaki ngokuba ndiyayincena nalento okuphala edolobheni ngamagama amlawo yabuya ke imali eseyihambile wayilanda wabuya nayo na wayisho wathi nansi zange abuye nayo wathi ayiphumanga okay ngicela ukubuza sekwazi njengoba umngcwabo wamkhulu yini eyathengwa yanele u10,000 uma wawubuka ngamehla akho nje naye indaba yokudleni okuphekwayo ilist yabhalwa ngulami makoti wasekhaya okay nika yena wathi umama ayiphumanga ngelanga kwakumele abuye ngayo azoyikhombisa wena gogo wathi ayiphumanga okay mna ke kulo 10,000 ngafonelwa ngisemanfresh kwathiwa izinto ziyashota ngiyamangala ukuthi kanti kwakukhona u10,000 gogo kwathi into ziyashota idrink ayikho kwathiwa amakhekhe awekho lo mntana wafika ephuma eThekwini ethwele amakhekhe omngcwabo mina ngafika eMatatiyela ngayiwholesale ngayothenga drink aba wawubona phone ngithi abayolanda estopini babethengwe ngini mafika kodwa khona u10,000 khona 10,000 okay masifika lapha safike sabona iphakethe lestamp ku long life iphakethe le long life yabona A1 iphakethe le le long life masifika pha safika sabona iflower kanjalo izinto nje ezingafikanga ngisho u1000 zasingafika ngu1000 idrink ezaziselwa lapha zayifike nami amakhekhe la idliwa emncwabeni ayifike nalo mntwana angimazi ukuthi kanti u10,000 wathengani emva kwaloko futhi sosihlele ebhuqweni elinje la kukhona ubaba kungekho ngisho icarpet i100 yayingekho sosihlele kanje uthi ugogo mawami idrink zafika nami owawuyokhipha ngale imali le 10,000 esikhuluma ngayo uthi wabuya kuye wangabuya nemali uthi nanti wathi ayiphumanga kanti imali kaBaba le 10,000 uphume nini ngoba uthi ugogo okade ufakazisa ngayi ngosuku wawuyilande ngalo wabuya nayo wathi ayiphumanga gogo ngathi ufuna ukukhuluma lo mini akathi ayiphumanga le mini behamba le mini athi ayiphumanga kodwa le mini izawuphuma asekuthetha yena ndingayanga yebo ilist wayithatha ibhalwa ngumakoti wabo ngokwezona into nezibhalwe listing andizazi nazi into zabo neziphekwa ndiyazi nanezinto nalona bathenga amakhekhe kanti nino 10,000 ndihlupheka kangaka mna kanti nino 10,000 ngangazi phela mina uthi imali ayikho njeba nendifuna odrink nendifuna zonke izinto kanti khona u10,000 okhona Mna ndicela ubuza nje umbuzo omncinci kwelithuba lale 10,000 nephala ndimamele umama xa ebesithi ubhalwe yena njenge-beneficiary mama ngicela ukubuza yini le permit ibe ngeyanga 2024 ekubeni izinkomo zifunwe ngo2023 mabeleke sisi
ithe nxa ndibhatala le nkomo eyi-13,000 enkabi ndiye ndaboleka imali embuthweni i-10,000 uyeva ngoku ndigqiba uzithengisa ukwenzela uba ndiyovala laa mali eyi-10,000 eyi-13,000 le eyenkabi. Angazi umama uzwile umbuzo wami uthi umbuzo wami unyaka angithi bafike ngonyaka odlule beze nize nibhale lencwadi nansi ne date ikhona la ithi date kwaku 2024 kuwo lo nyaka i-permit isho yiphi date lapho ngicane ngiconfirmela ngoba ngifuna ukubona la ithi 7 enyangeni yesi-11 kodwa nina nanifike nge-23 nina nanifike nge-23 enyangeni yesi-8 kodwa nangasitholi izinkomo. Okay, siyayibona ipermit la. Kodwa ekuqaleni sibuze ipermit kuthiwa ayikho kodwa le iyanini yathanga. Okwesibili ke ndithi mna ipermit engekho uba ndimamele asanondicindezela. Okay, ipermit engekho yile nkomo ebeke inike unyanam nale nkomo iyiphi leya phayana ndithengisele kanyanam nale nendala le ezelewe kanyanam nale endala phayana. Okay, zip uthi uthengise uthi leyo permit ileyo permit yakuthanga uthi udayisa inkomo kanyana wakhe nale eyakhe uyithengisene nithanga. Imang nelungise imani nelungise khawuletha apha le permit ake kunelungise egcineni ngiyinkosi ngiyazazi le permit ithi Cedarville sale iCedarville ingalekwe eMathathiyela. Okay, ne inkomo mawuzidayisa zenzelwe ipermit kule ndawo usuka kuyo not eCedarville. No, fanele ibe encane lento. And ipermit yala ayikho nje kunayo lapha emotweni ayikho nje ngangibheka naye siyoyenza lapha ayiyo le futhi shi date yakuthanga noma ingachiswa lento ayisebenzi kaloku mama ndingahambi nawe uyosibonisa ipermit zenu pha kulamzi osecani kwakwagogo sizaze siyithathe siyoyifotokopa. Wawuhamba nami ngizange ngihambe nami ndandihamba hamba nawe nomakoti sayifotokopa iyafana nale ayifani ngicela mbonisi kaloku nxa ifika eCedarville mbonisi iyathatha ipermit kunikwe lento bantu xa uthengisa inkomo lana ayifani. Okay mama okusho ukuthi bonke laba bantu ngoba bebangaka abalikhuluma iqiniso baqambela noma bakhuluma iphutha ngawe ngoba bebangaka wena uwedwa ususha izinto ezihlukahlukene eziningi before usukela ungitshela ukuthi wasithengisa izinkomo wena ngacela ipermit wagijima ngilandela leli phepha lakuthangi kodwa kade singakhulumi ngento yakuthanga sasikhuluma ngento ekade yenzeka usuzonginikeza leli phepha okusho ukuthi seziziningi izinto ezingesiyili iqiniso esokuzishilo kuma meeting ahlukahlukene azininkanga bonke ndithathelela enkomo ezifo. Uyabona ke wayisenza lento sithi masithetha vela avenathethe uzathi siyamcindezela ukuze ungazizwe ngathi ucindezelekile. Umbuzo wami uthi nomuntu ongathi uyaqala ukulibuka lolu daba uzothi bakuzondeni bonke laba abantu abaningi bangaka abakwazi ukuma ezwini elinye wena ukwazi ukushintsha izinto izize zibe ziningi ngisho ema-meeting nadlulile ekubeni waba nento wena owayisayina oyubufakazi ethi wawuzazi ukuthi zikhona kodwa wawungeke uzubanike ngoba babengayiphethe imali ngoba wena usufuna nomuntu obadayiselayo lezi zinkomo. Sikuthembe kanjani ke mawami ukuthi lento lezi zinto lokuzisho ezahlukahlukene ziyiqiniso ekubeni thina sikubona wena ufuyile kodwa zingekho izinkomo okufuze ngabe ziyifa labantwana kodwa ezakho zikhona esibayeni. Mamela ke sisi mna ndime kwindawo enye inkomo endizicontrol zi4 zeze ndinixelela ngaso ezi futhi endithe kuzo
le ebibhatala unyana wami utata wathi woyiswa yi6.5 Okay. ndithi Mama, le eyesibini okay. wathi Mama, ngicela 5000 silokhu singayiphindi into eyodwa. Ngicela singayiphindi. Leli phepha leli leliqonda ukuthini kanti leli phepha ngoba leli phepha liyakubopha. Lithi wena uyafakazela ukuthi uyayifuna lezi izinkomo noma uzobanika lezi inkomo mabeletha le mali. Yini namhlanje sekushintshe lokho wawukusayinela kanti wawusayinela ini kuleli phepha? ndithi andikushintshi sisi ndithi kuwe ndithe kubo le 6.5 ne5000 nale 13000 yokufihla umkhulu baze nazo ke bazothatha izinkomo bohlukane nami nangoku ndisayitsho lona washiyeka Zizothathwa ithole ke phi? Okay. ngoku elibendifala ukulinika Zabantu zifike nini inkomo kuwena mina ngicela uthole lo mbuzo sengibuze hotel zifike nini inkomo kuwena ntathelisa unyaka usoka lethe. isinyunya kilibesi ntathelisa upatweni nini ufanele nkana kwe erangwana nathi sakhomutsena mona kapa ki 2020 mhlambe usisa umuzwa la omazilo kuzodlala usisi uthi la na incwadi enobufakazi ukuthi wasayina ukuthi thina fanele sifike nemali yasekhaya sizothenga sizothatha lezi inkomo zakubo. kuwena izinto osukhulumile zo4 ayifani Nale ncwadi kodwa inofakazi wakhe ine-signature yakho. azikho 4 Zifike kumuphi unyaka izinkomo kuko? ntathelisa ukuhloka isinyakilibesi kapa ki 20 mamela enye into engicela uyenze mamdi ngicela ungathethi isisuthu ngoba sifuna uvana sonke mna Zifike kumuphi ndiyasazi unyaka? kodwa abanye baza ngasazi thetha isixhosisi Zifike kumuphi unyaka izinkomo kuwena? ndisabuza bana akwabanye nabo abakhumbulayo bana konje lo tata wabhubhanini ngoba ndazinikwa ngoku Phela sifuna ukuthathela ukuthi lezi ayibalayo bekuyinini ngoba ngenzeka ukuthi kwenzeke before kulezi zu8 Yeah. okunye kwako kubalayo kodwa ukuhlanganisa kulo 4 Yeah. mina ingakho ngisifuna yena ukuhlanganisa kulo 4 hayi ndithetha nge4 ebicontrolwa ndimka Okay. ezezinye andifuna bekezidekisele esenza yonke Okay, okay. Ngicela ungilinda sisi. Lezi izinkomo zifike kuwena sekashonile ubaba noma ubengakashoni. bengakasoni beziza naye ndinabafakazi beziza naye umnikazi wazo ethi ngizigcine engathi uyangipha ethi gcina ezinkomo zami ziyi4 yeva Wase wena usuzicana ngendlela yakho ngaphandle kokukhuluma nabanye abantu. bokuhlala izinqumo phansi bokuhlala Ubuhlala phansi nobani kuphela. phansi. Ubhuti wami nanku usisi nanku umntakwethu nanku nomama kwakungidani ngenza indoda basenza nabo nxa kuthethwa Angithi umama uthi wazi ezimbini azidayisela yena ubaba. Ushilo ugogo wathi wazi ezimbili azidayisela yena. Angeke azayifakazeke le7 ngoba ubaba naye wayikhalaza ngokuthi akayiboni nemali yazo ukuthi iyenza kanjani. So yena asifakazelile wayisidayisele yena umnikazi wazo zimbili kuphela. Sikulena ke yokuthi nazi ngoba mina mhlambe uphelile u2 years ngifakelwe imali yazo mhlambe ngenzeka ukuthi bengifakelwa kule endala noma mhlambe ingakho ngifuna ukwazi ukuthi sifike 2 years uphelile sifikile noma umsebenzi wengane zagogo wenziwe kuyona lezi le4 noma wenziwe kuleya kungahlansi into endala uma angilahleka ngikuqoka uma ngilahleki ngingathi ezinkomo kumsifike apha ngo2023 futhi urangwane andilike ilento futhi uba ndiyakhumbula ipay ngathi uyizisapha ngoMay or April okay gogo ufuna khona apha ku2023 gogo ngifuna ukuphindela kufuneka kuthethe into endithethile yes ngithe uyathengisa abavane notata wakhe yes imali yiyo angayizisiyo ukuthi bayibone anditshonga ukuba ndithi uyazithengisela nemali ayikho yena imposo yakhe kungazisa imali akathengisele sisho njalo magogo sithethe into enye into nayo usiva kahle akibathi ukuwasuthu andifuna uthetha isuthu uthetha isixhosa awusiva sithi thina mna ndiyichilo futhi qala ngishilo qala into ethi even ukuzithengisa akazithengiseli bantu bangaphandle uzithengisela kwayena okay sibuye kuleyo ukuthi uthi mama wathatha lo 10000 wathenga ngayo ukudla komncwabo ngoba kwakuthiwa kufonelwa umama kuthiwa aba drinks awekho yena wafica izinto endlini ezazi less than 8000 noma ezazi worth 1000 ezayithengiwe ngemali
yashona phi kanti leyo mali ngoba izinto ekuthiwa zayithengiwe zazingafiki ngisho kuhafu wayo. 2 yena uthi wafonela kwathiwa drink abekho wabathenga yena wabazisa ekhaya. Untombazane ethiwa wayefike namakhekhe abhakiwe wafika nawo la ekhaya. Kanti lo 10,000 uwenze ziphi izinto zomncwabo uma kunezinto ezayifuneka kubantu na? Sisi ngicela ukuthi ke imali yomncwabo ndathenga izinto ndandibhalelwe encwadini yaphelela. Uba nangoku ilist ibikhona ndisayigcinile bendiza nibonisa. Lezo zinto zanele 10,000. Zayinela i10,000 ngoba futhi eyokuqala ekufuneka ndikuxeleleyo namhlanje ndihambe nosisi. Dada ndaboleka imali le mali ingaphumanga. Yaba ndiboleka imali engange 3,000 ndithenga uza ridela qha. Uyeva imali eyaphelela apho nayo. Ewe sabuya sazikhaya. Ke umkhulu wemthembeleni kuza ugoba uCindosa yayifikile yena na 200 kuleyo nyanga ngishona ngayo. Njengomuntu owuholela umkhulu. Njengomuntu owuholela umkhulu ngesikhathi usumholelile kuleyo nyanga engakahambi wamthengela yini izinto zakhe noma ukudla ngokwenjwayelo ngoba phela imali esuka ikhishelwe umuntu noma eyisondlo sikahulumeni isuka ithi ayisetshenziselwe umnikazi wendaba ayingasetshenziswa umuntu ongahlangene naye kodwa ayilekelele lo muntu ebhaliswe ngayo ukuze akwazi ukuphila impilo efana nayo wonke umuntu. Wena wawumthengelile yini grosa ngemali yakhe njengomuntu okuyo wayemholela na? Ndandiyithengile and eyokuqala samsana kwagqirha. Wabhatala kunohlahla. Ngoba nje sikwazi konke ngafika nje. Okay, ufuna ukukhuluma Bengicela bani ifoni bekhona sisi umnike. Sendilombuzo. Mingapi iminyaka uphela utatomkhulu? Asominyaka. Ndithi 2023 phaya eqaleni. Ndiyakhona futhi ipenjena wandinika apha ku-April uMay apha. Imake imama mthambo qatha unobelungu umphelenile utatomkhulu. Nawabona uminyaka ngeke ndiyazi lenyanga yeso bona mane iqolelwa intombi yakho. Yaba ngoku uyayithatha ke na bayinikelana notata kwapheya yena. kodwa bekukunyaka uphelile. Ngicela Ngoba 2023 nyaka uphelile. Okay. Kilimo ngicela ukuyiqeda mkhulu. April kamisa mthi. Asumfaka amazwi emlonyeni. Okay. Sofaka amazwi Okay. emlonyeni. Hayi nditsho ndiyayazi. Bakhuluma ngizokunikeza ithuba. Unobelungu noba utata omncinci ebhubha bese kune 2.5 years empeyela. Ngifuna ubuza ke ngoku ukuze siyazi lento lo sizile apha safike ngekho ketini. Uphekwa ngaphandle amanzi okuphunga iti. Yes. Kungekho stove i2 plate. Bekeyenzani le mali engango 2000 mhlambe 500 kanti omncinci ngoba nenyama wayidla ngelanga eli1 lemini upheka kuphela. Oh. Yes. Okay, ungathi umntwana kune information afika nayo enhle ufuna ukukhuluma. Khuluma mfowethu. Ngicela ukuyiqeda lento. La njengoba nisibona sithi le ndoda le ayikwazi ukukhuluma kahle kodwa masibuza lapha esangweni ithi inkomo yakamkhulu la ikazi usazi. Okay. Imake before siya lapho. Ndicela Dileza mntakwethu. Ndicela sithetheni nyani nawe mamfukeni. Ngicela nithethe ningathula lapha namhlanje. Kwa ndi imani ho. Ngicela Utata omkhulu. Kwathini ukuze umpeyele? Kwenzeka ntoni? Sesiphi isiganeko esenzeka? Urangwani mina ufike apha kwami ephethe into zakhe. Wathi ucela uba ndiyomholela. Okay, bamba apho. Okay. Man nixelele. Akafuna uyithetha. Urong udadewethu. Ukhohlakele, ungcolile. Mamelani nixelele. Utata omkhulu. Uthe yena kutheni lento utata omncinci uzibheyela uzaba sengxakini ngenye imini. Kungekudalanga echilo kwasa ekseni utata omkhulu ebotshiwe ngedrati egqiba ukubheya ebotshiwe phakwakhe uqala uba bekufunwa imali ebanjwe inkunzi emveni bethethe lo mazwi lo emveni kwalokho utata omkhulu wathi hayi bekenyanisile makayondibheyela
ayikho loo nto. Zangaphinde abantu. Gogo. Cela ukuthetha. Loo nto ethethekayo yokutata ukubotshwa. Unanga kahlali nami ngelo xesha. Ndahlala naye ngelo xesha akabotshwa. Engadibananga engekahlali nawe. Unanga kahlali nawe. Ide engakakholelwa nguNkishi. Akazawuhlala nami. Uma ngakathi ndibona ukuba ndizawufela endlini. Ngifika ndimvulela ngegrada andizawuhlala naye. Ngiyakufuna ukujonga ukuvolo basukaphi. Ndifuna niyijonge lento isukaphi. Ndifuna ukuthi ayikho lento akayithoyo. Cha uzama amazwi okundibopha nokundincindezela. Nansi information okay. Hayi azange ndixelele ndithethe loo nto. Yebo. Uqwathi lento akayithethayo uyaxoxa yokuthi wafika utata omkhulu ebotshiwe. Akaxoxi. Okay. Ngophunyaka ngoba wayengakahlali naye and uhleli naye ukusuka ngo97. Okay, imaniki. Nansi information ebuyayo ke manje kubantu abanalo ulwazi. Bathi izinkomo. Okay. Okay. Nansi information ebuyayo. Kumuntu engicabanga ukuthi uyayibona. Uyazazi. Noma uye mhlambe abe khona emhlambini mazikhona. Ithi information ephumayo ngapha ziwu7 izinkomo ezikhona zika tato angazi mama noma tato omncinci wakhe baba omncane. Iyiqiniso kangakanani lento ukuthi ngicela ngingacindezeli niyandicindezela ayikho kwalento ayithethayo lo muntu makeze khona okwazoyithetha apha phambi kuthi ayikho kwalo 7 ngoku ndithetha nawe ndikubonisa lento ipermission ndiyenzele ndaye kwenza lento ndafumana ezonkomo ezimbini endizithengise njengoba ndithetha ngale 4 ndime oko kwafika i4 bangamanqindi abantwana basekhaya bayayazi lonto ba ndani kwinkomo eziyi4 andiyazi le 7 bivelaphi imake mama andiyazi le 7 imake mama uqonda ukusitshela ukuthi bonke laba abantu laba basilande eThekwini bezosikhulumela into engekho okwesithathu. Hayi nditsho ayikho sisi ndiyacindezelwa qha ndifuna utsho akho nkomo eziyi7 pha makeze lo mntana nizombuza apha sivuba nazi7 le 4 kangisale namamthi eyiphi le 4 yebhuti ndithe kuwe kule 4 mamela mamthi usebenza ukungcola nalapho kungafuneki khona ndithi le 4 kancane oma ungabusabuyele emomva ngabusabuyele emomva Angasechazi ngoba yabo manje inyembezi igcwele amehlo udlalile ngathi hayi bhuti andifuni nokuthomda kwethu sorry ma ndiyacindezela sorry ma ngicela ungilalele ngicela ungilalele engeke ndiyive njengoba ndicindezela wema ngicela ungilalele ngicela ungilalele ngicela ungilalele yabo labantu abahleli la bonke ngiyabahlonipha ungafuni ungishintsha ngiveze ukuthi njani umkhulu beholy grant empesheni mama ogogo abaficanga ngisho u2 plate lo le mali abayiholi biyapi umkhulu okwazi ukudla inyama kanye ngosuku thina siseThekwini siyasebenza sikwazi ukuza ngala kanti wenza yazima mamela ke bhuti mina ke kulonyaka endimthathe ngawo ngiyena fika nayithatha xa libona izongxaki ngoba ndicela ngena ukwazi ukulalela abanye abantu gogo kwathi ebengaceli ukudla umkhulu egqiba ukupeya Nkosi una umgubo awunophelile ukuthi efunile izinto asingekho into esidlayo engakazisa ukudla kuba ezidropini nendiyanga kwama abantwana bandiphakela ungakanani ukudla abeke kuzisa ngakubona wandile unazisa 25 umgubo nantoni nembotshi nantoni nethi nantoni neswekile nebisi kula 2500 awu akusekho no2 burner westove bonke abantu bebetsho kanje ngoba nisho omnye ha uyayibona iketile yokubusisa pheke amanzi ekseni okuhlaba sikhuze sonke nako ukumcinezela kwethu otherwise sasihleli njengoba sihleli sinikana amathuba okukhuluma kwangekho umuntu ohawulayo okwesithathu wethuka ukubona ukuthi lo mntwana ebesoloko emthumelela imali ukhona uyaphila uzomela into zikatata wakhe nanzo nje into yenza ukuthi athi siyamcinezela sasihleli kanje akho umuntu futhi singena ukwazi ukuthi singahlali ngoba kwakufanele ukuthi sixoxe siphinde ezindaweni zethu ashiyeke ke bona
uyayibona Yebo. Siyothukana xa sisiva ukuthi thina sishiye uMamqwathi sathi uhambe ngemini othanda ngayo uMamqwathi akasekho pha ingubo sayinika udiliza akasenangubo uyabona nje ezo zinto ziye zasichukumisa uba masiphinde size and nangoku bezothatha inkomo kungemvume yakhe sebeza bezothatha inkomo kungemvume yakhe xa sebefika uyasayina ukuthi inkomo uyazazi Yes. 13,000 ibekeni phansi babuya bengenanto sendithi engqondweni ebengasenawubamba inkomo eyodwa ngoba inkomo kule mihla iko 15,000 abamba inkomo eyodwa Then abakhululele ezeziwu4 athi hambani nezibanta kwethu ndibamba le ndenzela ukuthi nizoyikhulula nge13,000 khawubacabanga abantu abasuka eMountfletcher ngamahashe nepetrol bezothatha izinto avumileyo yena ngazo all of a sudden sesithi akakwazi ukukhulula abambe eyi1 athi hambani nezi ukwenzela ukuthi sizotsho ke kuVuyokazi baVuyokazi sizifumene inkomo eziyi4 i1 ibambeke nge13,000 futhi nalapho besizawuthi sicela ukuthi sibe khona xa ithengiswa sizobona ukuthi yenze emalini simnike imali yakhe sehlukane naye Yeah. Okay. Butwami yimi ngikucelile mfowethu yezwa. Igama lakho liyavela kulolu daba ukuthi wena umuntu owakhokhelwa ngenkomo ngoba wawusebenzile. Angazi kuyiqiniso kangakanani lokho noma wena ukufakazela kangakanani. Yini oyaziyo ngalento yemayilana nje ke siqale nje la enkomeni le owakhokhelwa ngayo wazini ngakho. Ile kapatala kakhulu. Wabhadalwa ngayo. Okay. Awunalo olunye ulwazi lokuthi utata omncinci wayenezinkomo ezingakanani noma unezinkomo ezingaka ezikhona la ekhaya awunalo ulwazi. Okay, ngesikhathi ubhadalwa ngale nkomo kwakuyisinqumo esasisuka kubani noma wawuvumelene nobani ukuthi uzobhadalwa ngayo? Lena Ramani. Okay. Kodwa wayevumelene naye. Okay. Kulungile futhi. Kancinci nje phambi omkhulu. Ngoku sasithetha mfopha wathini wena kuthi malunga nenkomo? Akere nele le batla kgomo. Jwale ka ke kitla ska bua ka o sa ngwana ka o mtshana ngwana ska bua ka o sa ke botsa ka letsatsi lena ne re le mane ni wana reng wena mabapi le kgomo ena ke patetse ka kgomo wa reng ha re bua ka yona kgomo a ke re no thuya batle we kwathiwa inkomo iyafuneka wathini wena ke re kgomo le kaeng wathi inkomo singayifumana siyifumene ke ngoku che ke qala kopana le wena ka sheko ka morago mo andithi kwatsho wa wena singayazi noba thini nethole kwatsho wa wena wathi izeli nethole andithi okay le nkomo kanti iziqondi kanti ngoba kaloku le nkomo kuthiwa ibhatala lo mfana umama wakhe uthi uyithengisile ngoba kwakwenziwa umgidi weland wathatha la mali yenkomo uthi yiyo la ikulo permit ayithengisile iphi ikayikomo yahawu Chana iga komo ya ha direct umane we exit ane ke rekisa ke batla wa ha ka ma unene re itse boy uthi ibamba ithengise befuna uzibhadala ukokha wonke both bathina sasitheni kuyi because khona saba nezigqibo naye yeah ke hopola gore go mo hanele re uyidayisene thole layo libitsona ke hala re khutletse mtebo mo bana ba ne dile tipi ke hala khutletse kwa aneva re khutletse kwa na mtebo na maneo isentabeni thona wena ushuthi wathola inkomo ezibili noma yazala e tswaletse gone okay
mangazayo mna siyakwazi ukuzala sazithathwe yibo kodwa besingazali imani ndinikhumbuze imani wo nantsi ingxaki apha umtshana lo kuyacaca into yoba sekukho into ayithethe nomama ndifuna niyibambe kakuhle akathethi laa nto wayeyithetha kuthi okokuqala umtshana wathi xa sasithetha naye ndifuna aphike nango wathi hayi mna inkomo nyhani kwathiwa ndizawubhatalwa ngayo sabuza uba xa ujonge lo msebenzi uyifanele na inkomo wathi yena hayi sathi inkomo yakho yile nto imali yakho yendlu yayiyimalini wathi yena yayiyi-6,000 6.5 wathi ibiyi-6.5 sathi ke ngoku unganikwa inkomo ye-10,000 plus ngenxa ye-6.5 sathi ke ngoku kuye mtshana sicela uyibuyise laa nkomo wade watsho umlomo wakhe wathi seyidizele zimbini ngoku sayiva ngayo singayazi bizele wathi seyidizele zimbini ngoku wathi ndiyazikhulula zombini sathi ke ngoku emveni uba etshilo wathi uyazikhulula sathi mtshana sukhalala ngoba yayingathi uyakhalala sathi sukhalala thina sizawuhlala phantsi silikhaya sibone uba laa mali yakho ibhataleka kanjani wathi yena hayi ayisenandaba ngoba kuyabonala uba anzuyifumana kakade bendisebenza ekhaya ndikaxoxa ke tla di tlisa di le pedi mo ke kopa ho thiba ya bobedi he hore ke ne ke sebetsa haeso ne ke sebetsa haeso a ke ne ke sebetsa suwesu jwalo ka haeso o tlo o mmamele ntate le tšhelete ene ke e charge hobane ke haeso ga se ka ntle ga ne ka charge tšhelete mane ke e ka hantle no tla bitsa batho ba ka ntle ba tla hantle ka gona mo ile ka bitsa tšhelete fatshe ke re bonnyane empe ga bue ke nna ndiyavuma mtshana andali sathi kuwe eza nkomo zibuya zombini inkomo nethole layo ndiyahana hayi bazange sitsho ndiyahana azange sitsho re buile ka kgomo eno ne re buile ka kgomo gore kgutlela go wena ukuze abe nokukhalala athi hayi kuba noba andibhatalwanga ngoba bendihleli ndisebenza ekhaya kakade okay ngiye ngingathandi ukuba mude kakhulu uyabona mama ukuba neqiniso kubalulekile ukukhuluma iqiniso umuntu omdala kubalulekile bhuti wami ukuba neqiniso nokuma ezwini lakho lasekuqaleni ukukhombisa ukuthi unomgogodla umuntu ngelinye ilanga uyokwazi ukumela impilo yakhe nomndeni wakhe kodwa mawungenalo iqiniso ukwazi ukukhuluma into namhlanje kusasa uyijike usuku umuntu oyinkinga ngoba okusho ukuthi empilweni yakho uyoba nezinqumo oyithatha ungayicabangisisile oyithatha ngoba ucabangela imanje kusasa bese uyayijika mawami indlela lezi ingane okufuze ngabe zihlonipha ngayo nokufuze ngabe zikhalela ngayo kuwena ayisakwazi ukukhalela kuwena ngoba uzenzela ubuqili kuyadingeka ukuthi uma uwumuntu umezwini lot mina ngiyamangala ukuthi ngiyaqala nqa ukubona ukuthi kunomuntu wesifazane okwazi ukuthi yena abe nesibaya sakhe esinothile kodwa ezabanye izinto zona zithiwa zikho zingayindawo zingaqhubeki zingazali kodwa ezakho zizale igcwala isibaya iqiniso liyamkhulula umuntu kumnandi empilweni ukuthi ucebe noma uthi mawumile ugoqa izandla wazi ukuthi uyigoqe ngamandla akho ukhululekile uthi uma uyibuka umhlambi wakho wazi ukuthi owami futhi oweqiniso uthokozami ibhlungu lento yenza kulezi ayingane kubhlungu ukufuka ungatholi uthando luka baba ungalitholi ithuba lokwazi umzali wakho kangcono bese kuthi egcineni into eyodwa oyokwazi ukuyibambisisa ngelinye ilanga ikuzalela okuthile bese beyakuphuca yona hlezi sibona abantu kuma TV kuthiwa babulalene bangukuthi isuke iqale la ekungabini neqiniso
umdala mawami ngiyakuhlonipha ngicabanga ukuthi abantwana bazele bangaphezulu even kwami kodwa namhlanje uzelwe ingane ongayizala uphinde uzale ezinye ngaphezulu kwayo izokutshela uburongo bakho futhi ungaboni ukhuluma into namhlanje kusasa uyijike nakusasa masingahamba singawukhiphi lo mbukiso sibuye sizoqala phansi sinegotiate noma sikhulume nawe uzophinda usitshele okusha ngoba vele namhlanje usho kunye kusasa usho kunye ngosuku olulandelayo usho kunye nini usho kunye okulandelayo laba bantu besuka bezoyilanda lezi inkomo bezoyifuna babesuke ngemvume yakho ngesivumelwano sakho okuthe sebefikile namahashi wangabe usabenzela iqiniso wawusubafuna okungaphezulu wawubona ukuthi abanakho futhi abakwazi ukukhokha wabajikiswa babuyisela emuva namhlanje sekufika abantu abafana nathi ususikhandele esinye istory futhi ukuze singaphumi nalezi inkomo kodwa esakhe isibaya sidwele esikatato omncinci isibaya safa saphela kodwa esakho siyakhula sisi ninganinyethelele tu ngoba ezinkomo zifike nge20 ngo2023 mina mawami angisafuni ukubuyela eyintweni ukuthi mina ngisafuna ukubuyela beziyazala nini ngoba izele yanye le ibifika yini okay mina ngisafuna ukubuyela eyintweni eziningi leyo yodwa kade lokhu yisho ukuthi zisuke nini kanjanjani sengigidagidile kuleyo nto eyodwa mina mawami sengikuzwile usho izinto ezahlukene phambi kwabo bonke laba bantu befakazelana ngezwe lilodwa wena mawami wasayina kule ncwadi okungangokuthi ngisho singaye enkantolo ingafika ithi uma usayine phansi usuke uzibophezele ekuthenini into ngiyayazi futhi ishiwo umlomo wami bonke laba bantu babekhona mhla usayini kodwa namhlanje wena uwewedwa okwazi ukuma uzothi siyacindezela hayi nenicindezela mfuna kanjani mama kusasa usho kunye ngelinye ilanga uphinde usho kunye uphinde usho sifike ngo2023 mama zi4 angisabuzanga yazala ke lena ibibhatala unyana wami mina mama ngisabuzanga ukuthi zifike nini njengamanje sesikhuluma ngamaqiniso nezinto wena usuyishilo wangazenza ngendlela wangenza ngokweqiniso hayi sisi la mini ndaba xaxa ndathi mhlamncwabo ndandi bidekile ngoba mina ndandibhujelwe kurangwani izingane zona lezi zasingabhidekile zona zifishonele bakwazi zasingabuza ubuhlungu zasingabuza ubuhlungu mamela ke abanye bebengabhujelwa dinamangqina ukuthi phila amangqina naba abantu akwethu bayayazi lonto ba inkomo zifike zi4 lalela ke mntana mlalela uyanyayisa umkhulu lalela ngoba umfuna umkhulu ubuzomthanda nomelungu noma engekho umphiphi uzomthandela imali yakhe ngoba uyinja hawu lalela hayi uyinja umthakathi wena umthakathi ubulela umkhulu wena umbulela ubhungane umbulela ubhungane bezoqeda 100 utshele noma ngathome ngikhona bengikude ngimthathe ngimsephi ngishiye kwakhe la ngimsephi ngafika vele kuthiwa uyiqili wena ngezwe yonke wake wesa khona ukuzongibona ngoba wanqaba umkhulu ekuthumelele ngoba ngiyalixelela uba ifike 2023 imani wena sis uphelele umhlaba wena dota uphelele umhlaba wena ngalalela mama yabo wena ngisilisa wena hayibo yazi mama masingakhuluma ngokomthetho wena mama ufela nomuntu zothetha ngicela umthakathi kusuke grantini yakho ungamenzeli iqiniso imani wo kodwa yonke lonto ifike ngoMeyi ngicela uba elixesha kusuka mama ke mama ukwelete kusuka egrantini wangamenzela iqiniso esaphila uphinda futhi awumenzela iqiniso ngisho seshonile kodwa wena ezakhe inkomo azidayiswa azifi ziyazala ziyagcwala isibaya kodwa ezalo baba kuthiwa ishonile ngoba engasakwazi ukuvuka ethuneni ezoyikhulumela mamela sisi 2024 mama imitheni hayi mama ngoba ufuna unephutha mama unephutha ngesikeni abantu abamena lo 2020 bani akesikeni and nepay leyo ndifuna phangomeni umntanami belungu mntakabhuti wami ungaphika mangithi ubaba ubulewe iphango indlala nestress ungaphika ndiyayiphika thula ke ntombazana ngifika apha mina sihamba nomadlameni kugogo masifika kulanjiwe izunjwana zingaka zamazambane uyasho ukuthi njalo makupeyiwe ufika nalezunjwana samazambane ufike nekhofi elingaka naleli khofi elithanda utata omkhulu liphela inyanga ingekapheli leli khofi ofisela alinabisi alinalutho ikhofi mina ngeza la kwakho ngifuna ungiphikise ntombazana ngathi mina
hey ntombazana kabhuti andiyithandi isizi endilibona pha eliphilwa ulagogo notatomkhulu phayana akukho ngisho istove uthi andisakhulumi ke u4 plate wamfanele lo muntu kade wahola sengikhuluma nje ngo2 plate westove lo we 300 rand akho ngisho istove akho ngisho iketele akho ngisho iketele lokupheka amanzi liyana libalele ugogo uyovuthela lapha phandle enza amanzi nalamanzi aze angabili ngoba umlilo uyacisha athi maye wathatha ngemagi owanika utata efaka noba itiye noba iteabags kuntanti igwebu phezulu hey bafazi hayi kuyayiwa kodwa ezulwini lintanti igwebu phezulu ethula ma kuntanti phezulu igwebu ukuhlupheka nami akekho ngisho ka 350 umuntu wayengayihlupheki lanto bihlushe kwangulatata nalogogo masifikile thina konyanzeleke ukuthi sidlule edrobheni sithenge isishebo sithenge isinkwa sithengeni ngoba kulanjiwe la ekhaya utshela ukuthi ngeza kusisi ngeza ngathi lalela hey khuluma mina manje wathi ngathi mina kuwe angiyithandi impilo ephilwa lapha usize olingilifice lapha inani ke iketele yokuthi ke utata omkhulu aplaka amanzi aphuza itiye ngoba akaphuza itshwala akaphuza lutho idrinki kushuthi uyizwa ngendaba sengiyayeka idrink thina amaspare sayithenga idrink uyithenga izophela inyanga yena uyizwa ngendaba sengikhuluma nje ngetiye wathi yena into ebangeloko ukuthi kungabikho kudla kungabikhoni kuyafana nje ngoba kuzodliwa ulo mama nengane zakhe ngathi mina lalelake umuntu ma uthandana naye vele kuyathenga ukudla apheke uzopheka ugogo adle kodwa notata uzawudla yabona kunoba kuvele kuthiwe akukho so isizathu soba ngakuthengi ngoba usabela ukuthi uzokudla nabantwana bakho mama uzwise okay nonulalela wathi yena ngathi mina kunoba kungabikho akuthengwe uzodla kodwa notata uzodla kuba nephango lithatha indawo kutata lapha yana lo round wakhiwe lapha une ceiling board phezulu semasifika ngesikhathi kushoniwe u ceiling board kubaswa umlilo phansi endlini umnyama lo muntu ngabe kuthiwa une khide lama heater man kwamina nginama heater engazi ukuthi mangaki kodwa lo muntu ohola ukudlula mina akanayo ngishi heater wathi ugogo ngendlela owayigodola ngayo kwabonakala ukuthi mangibase la endlini noba kuno ceiling board mangibase ngendlela akagodola ngayo ngisho ukuthi mntanami hayi mntanami umuntu umqole noba sekelele lalela ke nono noba sekelele pho usamenzela iqiniso lokugcina ebekhuluma ke phakathini ethi asimbizele laba ngempilo akayiphilayo futhi ngibona ukuthi nendlela yokuthi ubunendlela ngabe kwayena uyiholela manje akanayo indlela ukuthi uzokwenza njani ngoba uthi kwalani kuholwe namhlanje sizwe ngabantu ukuthi kuyaholwa ayizufika imali ukudla kuzofika koyifikela ngalela langa uyadla wena apha wanxelela wena mina wathi uphinda kathathu ematatihela kodwa vele ufanele ngoba unesitolo kodwa ukuphinda kathathu awufuphinde uze nezinto uze neramu ubanike phinde uze nakubanike sacela singasayi ithathe ubone uyohlala cela singasayi kude kakhulu wathi ayikhulula ekhona ugogo ithathe wofana unika ugogo mina ndanditsho kuwe ndisithi nje lona yena lona wayengeke ubone bana uthini lona yena lona kanti yena lo kaloku uye Thembe lo mama ngicela yini ke wayithatha wayisa wena mama ngicela ukubuza manje vele awuzi ukusinika lezi inkomo ezikatata omncane lezo wawusayinela la phansi lezo wawusayinela ukuthi sikhona awuzi ukusinika namhlanje lezi ezu5 noma ufuna singene esibayeni siyithathele mamela ke sisi yinye into engifuna ukuyitsho kuwe inkomo apha ezishikile ezikarangwane
zintathu ngalamathole amabili okuthiwa selidibile Siyasicela. Siyasicela. And ke ezo nkomo niyazi uba lene ndithi 5000 ele ewathatha igusha ezimbili ezami wenza umsebenzi nomkade ilento elamathole amabili. Okay, let's 10,000 wena wawuyole ebengekho nobelungu mchaza lo ndawo leyo lo ndawo nje ebengekho mama chaze gogo kayichaze ebesawulanda inqaba Gokushilo wathi umkhulu wayeshiya 3000. Akutsho mina ngifike mina kuthiwa imali ibizobhadala umntwana owakhayo Yebo. yile esezonza umsebenzi wengane zami ukuze lo mntwana anikwe inkomo ngongiyaxakwa la kayishoke ngoku Okay, sicela lezi eziwu3 othi ikhona sicela kuyilanda esibayeni siyahamba manje. Azikho apha esibayeni inye elapha imathole aselentweni akuphi asemdibeni kuphi umdibeni bapho behlala khona noni nabawo Shuthi thina sithathe lezi ikhona wena uzobamba amathole. Ndizokwazi ukukhupha ngifuna unika ezi enqondo ba iphi le nothi ikhona iphi le nothi ikhona sesibayeni sicela usikhombisa Iziphi inkomo Thiwa amathole amabili asemdibeni thiwa eyodwa isesibayeni lezo ezu5 esavumela mina nginazo ezu5 yebo hayi ke nyana andifuna uxoxa ke i5 ayizubakho ngoba nyani ndifuna unixelela ukuthi njengoba nibona ayizoba khona shuthi sizayithatha sizayithatha esibayeni inkomo zifike ziyi4 hayi mama ayizoba khona njani uthi ayizuba khona i5 mamela hayi ayizoba khona i5 ngoba nazi ayizoba khona i5 ayizuba khona ngoba okay ndibhadale ndiyobhadala i13000 nansi ilento sicela lezi eziyi3 ke nditsho ndithi amathole nanke emdibeni ikhona inye apha hayi bo uthathe into ezingaphi unobelungu uthe akho nenye inkomo kodwa sezikhona manje ngoku ezinkomo zivela lezi eziyi3 lamathole azalwe yipi lamathole azalwe yipi lamathole lasemdibeni azalwe yipi lamathole lamathole angekho asemdibeni azalwe yipi mamela ezinkomo ziza ziyi4 nje yile nkomo endala ehamba nethole uyeva lena yazala eka lene bhadele unyanami uyeva lithole lesibini ke la asemdibeni uyeva sifuna ukukhuluma ibe ke ngoku yilena e5000 xa singalokhu sikhuluma sisi bengicela ukubuza ngoku ke leka magogo yona inkomo nomagogo unenkomo yakhe iphi inkomo kaMagogo mama leli thole ndithi kwelisemdibeni lele nifana libe ndimnike lona unethole kaloku ezinkomo kuyithole yini noma kwakuyinkomo endala kwathi ilahlekile ngizo ayiphume kwathi ibalekile alikho ithole ozomkhokhela ngalo ekufanele uzomkhokhela kwezakho ugogo le yabaleke yona uzobuyisela ngimile kawume mamela ke ndithi kuni ziyi4 ezinkomo ezifike apha lena yinkomo endala ehamba nethole uyeva ugogo kwakuthiwa kanikwa ithole eli kwathiwa ze ndimnike lona lilo eli lisemdibeni uyeva ke nethole eli lalenkomo eyayibhadale unyanami ewe ngoku ke nalena esesibayeni lena ke esesibayeni yile kaloku endithi yi5000 le endamnika yona ngegusha zami lezo sidayisile ke lezo sidayisile ke ezale permit leyo idayisile ke yona zisikaba ezo kaloku yile nkomo yalomntana nale nkomo endala ndiyobhadala esasikweliti sala 13000 injalo hayi mina gogo ngazodala ngathi hayi bandidlala ingane ndithatha into ekhona yemamdi ngoku sasilapha weva into yoba samkapha singonelisekanga futhi ukuze senze le ncwadi yes ngoku uzithengise kanjani inkomo zaziba ziyaxoxa kaloku utheni into exoxayo uyithengisa mamela ke ndizithengise ezinkomo ngenxa yantoni ipressure kaloku umuntu ufuna imali yakhe endandithathile uba nomfonelile wamtshela ukuthi bayifuna imali yakhe uba nomtshelile la okanye uvuyokazi umxelele ugogo lo uyakwazi lokho umtshelile ugogo ukuthi bafuna imali yapho
abantu ndipressurize nini umuphi lo muntu ndithini ke umuphi lo muntu ofuna imali hayi ndizifile umuphi lo muntu ofuna imali yakhe Sicela iphone number zalo muntu. la muntu Simfonele kunika ipressure. yep simfonele manje lo beke funa imali yakhe yes sicela inamba yakhe imali inansi imali yelento nakho beke lapha endikhwasa kuphi Mbizeni akeze uzoxolisa. imali yombutho leyo Sicela usibizele yena boy. noba kabizwanga ngiyanika inamba okay ukuze kuzoba ne-order Akabizwe. cela uthethe mama kazange akhulume nobelungu ngiyakholwa uba uyakhumbula uba ngoku sasixoxa kuqala yavezwa into umuntu owenza izinto eyedwa bekhona aba bantu bakhona nanku sister wakho nobhuti wakho kwakutshiwo ndithi uphinde wagqitha wazenzela uyazibona uba uqhelile uzenzela egqibeleni ke kuphinde uyeke number 1 ima uthetha mna ngoku kuzakhomba okwesibini uba ndikhumbula kakuhle phofu kwakuthethwe nangendima yale mali yale 10,000 uba i-beneficiary ibingumama Mqwathi wena uye wazitshintshela ndizama ubala ezi zinto ozenzelayo ezingekho mthethweni ndifuna ubona uba uphi apho khona ngelaa xesha utshintsha phaya ndivile umama xa ethetha apha athi amantombazana nanku umntu onelungelo lokuthatha le mali uyifumene njani iyi-fraud sis wena ukwazile ubuya ne-10,000 andithi wena ubuya ne-10,000 engekho gameni lakho uyazibona uba umthetho wakho usebenzisa owakho umthetho awusebenzisi umthetho walapha eSouth Africa ulisela uyazibona uba ulisela mbiza phaya befuna uba makabelingqina inoba ukhawuleza wathetha naye Ngeze uzoxolisa naye. besenza libazo Khona bezongena bobabili ejesi sifunesa. le kade ekhuluma nayo ngaphandle lapha ebemtwista yeah okay Enza kahle bezokuboshwa bobabili uyandisa iziboshwa. wena ke Qwathi njengoba sasukushiye phaya endlini wahamba nini uhambelani ndamgamna njengamani kwathiwa ndimnkentweni kwathiwa andicoshwa kwathiwa ndiphume kakuhle ndisikekile asukuba ndicoshwa kodwa ndihambe ke ngoku waziphumela kakuhle ngoku ndahlala ixesha elide ndabona ayikho le nto yokuhlala ndingadli andizihambe ndavela ndayenza amarhewu ngenkedusweni esheki lakwenza amahlambisi ndicolisa kuba ayazi utata ukuba ndiyaphuma endlini ndiyakwazi washiya bani ke phaa endlini kwashiwa unyana kanumi kusho ukuthi khona yena ngokwelu khona yena mina ngizosithatha lezi inkomo ke kanti mina bendifuna kuhambe 5 yenkomo nami ngifuna 5 weinkomo ngoba nanku ubhaliwe umuntu futhi ophikisana no5 uzoya enkantolo ayongivulela icala bengibophe angazi ke ngoba ngiyaqala ngibike enkantolo kuqala uma ngizo-attend udaba bese ngithi ngizobuya nofakazi bami ukuze mani ngibopha niyinkantolo bengikhulumele okumnandi nanti iphepha linofakazi sihamba ney'nkomo eziwu-5 la namhlanje uzawuphuma 5 andazi ke ngokuba la ke ngokulwa usabizelwa nenxana ethonjalo ngoba nazi inkomo eziyi-2 eziyobhadala imali yeyenu leyo nikhulume nodwa leyo anibabizanga bona bewumndeni ukuthi sengidecide ukuyidayisa lenkomo ngoba niyahluleka ukukhokha le 13,000 awubatshelanga njengomndeni wena mama uthatha isinqumo uwedwa wangabafonela bona ukuthi yeyi umuntu ka-13,000 uyangithuthisa ngiyanidinga ukuba nizothatha izinyathelo zika-13,000 uma ningezi nginikeza izinsuku ezingaka noma nginikeza isikhathi esingaka uma nihluleka ukuza kulesi sikhathi esingaka mina ngizothatha isinqumo sokudayisa izinkomo awukwenzanga mama lokho okuyiphutha lokuqala bekumele uqala ukhulume nabo kuqala njengoba usithathela isinqumo wedwa esisiza wena nomngani wakho esingamazi ngiyacela ningilalela lesi sinqumo mama usithathe uwedwa wangabafaka umndeni ukuthi
lo muntu wa 13000 ungihleli la sengicela ningikhulule manihluleka kungikhulula ngizodayisa inkomo ngizoyidayisela usibanibani ukuze ngithole le mali yokumkhokhela awukwenzanga lokho ukunalokho usibizela umngani wakho owaziwa nguwe ukuthi azofakazela wena eyintweni ezithathele wena inqumo osekukhulumile naye mina ngiqhamuka ngesikhathi ngimemeza lapha ngithi ngicela besishaya izinkomo zibuye esibayeni wena wawugijima uya kuyena ngakho ke mama mina sitheleko angeke ngize ngiyikholelwe into yesinqumo sithatha uwedwa kodwa babekade befikile wangakhuluma nabo engicela ukuthi wena buyela kulomuntu odayiselane nayo imali inayo inkomo niyoyikhuluma nodwa indaba yenu thina sicela ukuhamba nezinkomo eziwu5 la ekhaya namhlanje uma futhi mama makukuthi ufuna amase ngabe uyongivulela icala cela ungivulele ngizokunika ngisho address yami bengilande eThekwini bengibophela ukuthi ngiyithathile inkomo eziwu5 ezikatata omncinci esibayeni sakho ngoba vele zazi kade zibhilonga kuwena futhi nguwe ongalenza iqiniso ngizoyishiya address yami noma ufuna ngihambe nje emaphoyiseni nawe ufika usho ukuthi uyangibopha ikhona police station ngibonile uthi ngiyambopha lo sisi ngoba usefika wathatha lezi inkomo eziwu5 uthi ezalaba abantu laba nabo bathe ezabo ngizohamba nawe mama ufika ungibophe bangibopha amaphoyisa ayi kodwa mina ufakazeli nabo yilobo angiphumi futhi la ekhaya ngaphandle kwalezi inkomo eziwu5 ngoba lento yabhalwa wawukhona wayisayina wena mina ngicela ukuphuma la ekhaya nginalezi inkomo eziwu5 zalaba abantwana owawukade uzibhalela phansi wena uzonegotiate wedwa nomuntu odayiselene naye nizokhuluma not uma usudecide ukinvolve umndeni uzobe usuyabafonela uthi njengoba seyibuyileke lezi ezimbili sengicela nikhokhele wa 13000 bese siyabuya sizokhuluma le ka 13000 kodwa kwamanje cela ukuhamba neziwu5 ungahamba mama futhi ngifake ngisho emotweni eyodwa uye lapha epolice station ufika ukuthi uzongibophela ukuthi ngithi mina ngicela ukuthatha inkomo eziwu5 nansi incwadi nasi hayi mina ndiyeva into ezithathekayo into endiyifunayo ndifuneka kuyazeke kuba inyani into nandiyalithatha ndiyalichola ithole lam na endinikwa ngutata ndifuna kunyaliseke apho ndifuna uma sizithola lezi zinkomo ukuthi zibalelwa kuleli chole uzolithola gogo ichole lakho makukuthi lezi zinkomo ngoba zithiwa ziwu5 kunechole lakho khona kumele lisaleke lishiyeke kuwe sihambe nale 14 sibuyele emuva asikwazi ukuhamba nenkomo yakho mama ekubeni kunge yakho ngoba sizozifuna zonke ziyi5 uzothola ichole lakho uzobe usudecide ukuthi uzokwenza njani ngalo thina sithatha lezi sihamba nazo ndifuna ukuva kulo ndawo cha nami inhliziyo yami ikwazi ukuqola ngifuna ukuza apha kudadewethu xa ke ngoku lo sisi beyicinezela bahola ikhupha le mali lixesha lokuthi bohlule 1 2 3 4 uyobabisa anibabizanga ngoba ndibona kanjani sathini nxa sisiphathana kaloku ndamcinezela ngulamntu ndaboleka namali ndababiza bayike ndiyambhatala ke lo mfana kancinci dadewethu bendingeva uba bebengekho uthi wena bongenayo imali yokuba ngingwakwandlovu umsebenzi wami kusuke kuzowulungisa inkinga esuke isinkulu emndenini engakwazi ukuthi beyilungise bebodwa kube sekungenake lapha izwe lithi wena sisi kunemali yombutho eyayithathwe ngumama 13000 nguwena umuntu kusho ukuthi obefana no caretaker noma oyiqoqayo obuhleli umama la cha sisizulu yas understand ngiyanoba ngikwazi ukusikhuluma kodwa nizonisa understand okay uthi ube umhleli la lokhu umfuna le mali le 13000 yombutho ayeyibolekile yena so ubese dayisa inkomo ezimbili ngey7 thangi wayinikeza wena le 13000 ukuthi ukhokhela lo mbutho abe ukweleta yikho ke dad awukamni ngicela uthule mama thula mama uzaphinda wena wedwa yena sifuna ndimo chairperson apha ndimo chairperson bengakaqedisela sami yaso so yikho ke sengithe ngicela bengilandele wena abafowethu ukuza ukuthi kulolu daba esikhuluma ngalo noma uthinteka kulo wena njengomuntu obufuna le mali kuye umama waze wadecide ukudayisa lezi inkomo ukuze anike wena ukuthi vala
nalesa sikweletu uyayazi yini ngicela sana sami ungikhulumele nje iqiniso lonke ukuze sizokwazi ayikho mama into engathethe enomanga abotata abafika umnyeni wami ekhona umnyeni wami ubuzile ukuthi 13000 bethi andiyazi ulutho ngemali ayikho into endiyaziyo ninganifake endabeni zenu futhi ndiyahamba andiyazi ulutho ngemali ayikho into endiyaziyo ake angikathelite mbuthi mamela mamela qala nindimamela lo bhuti lona kufike kungeneni uqala kwangena emungihape ngophi obekhala ngwe uqaphiyela lalo buhala umnyeni wami wandibuza ukuthi imali etheni ndithi andazi imali wathi hamba nabo ndive ukuthi ithini into yani hakiyazi imali ngikopa lingandifake endabeni zethu andiyazi lutho ngemali futhi ndazambela siyabonga ngabusakhuluma mama sokuba siyabonga maza godusa hlala phansi chalisa yambutho engikukile chaza mange ake ulolo kamraka mamela imali yombutho uyibolekile ngoba sidlala umbutho sonke kodwa lena uthi ndithatha 13000 nguwe uyifuna kuye ngingakheze wadayisa inkomo ngoba nguwe uyifuna kuye athi kontatele bombe ndicela uxolo hle ukuhambisa siyabonga phela wayitsiba uthatha kusinguye mama oyifuna kuthe wena nguye lokho eyifuna uye beke ngipressurize esithi uba ngoku kuzokwafuna ngizele imali nangu uyaphika abo yizwa uthi bompressurize uthi chabo uyaphika mama injalo uyaphika nje hey bakulahla bonke abantu silo nje bafethu ngathi ngicela ni organize indlela yokuthi siphume leza inkomo mina manje ngahamba la ngiphinde ngibuye angibuyi kabili endaweni eyodwa emotini ama naso kubopha mhlambe thina esikhathile wena usinika inkomo lezi eyisane phansi la sibekezele zilale sisi sibekezele ilale mina sithele kungisabuyi ukuthi bengakukhombisa umbala wenkomo lesisi uyizobekezela asiphume sizibonile silale into elimazile nasekuqaleni lento ukuthi lento yenu yokuthi nitebesele kodwa ndashwa nangula meeting yokuqala ngoba ngabe uyayazi amabazi yaphala ziyazi wawuchini anditshilo zazi ngekho ubhuti uyayikhomba yiphi fethu yani kamra ithungu osikuzwa yonke Liyabaleka. Nice. Oh, brand lo. Efik isize E yeah Elia and uthi ke ngoku eyesibini uthele esibini lithi lingaphandle ebhuti ngicela ukubuza lezi esemgibeni yini inkomazi noma ngephulu lethiyana uthi liyinkunzana kunye nethokazi imali okay mana ncane anti sezu3 inkomo ekhombile anti sezu3 inkomo sikhombile santsani sifile 2 ima anti futhi kaloku khombe lamathola amabili ka size hanisuka ya ngikubuka ka size and then imama lo uzukhoma amathola amabili mfethu wakhomba inkomo eyodwa leya lene ibaleli imthola shima seyinkomo ezu2 leya yintoni ima ansachaza mfethu futhi lezi inkomo ezu2 eyise usinikana usinika inkomo sinyamathole futhi ke lena ka ke a ke le batla dikgomo tseo tse le buang ka tsona bua ka mane ao okay gothi ke ane ka mane ka ntle bua ka size eno e le go bua ka yo okay ke ane ka ntle ke a bobedi ha re shebe ena ya boraro he a ke re iseli 3 mtshana ke supile pholo yane lo tsofa ukuthini ziba ni 3 ke tla ba bayane bedi ka ya batho ha re supi ya boraro he bua a ke re lo itse ke yana ke ha se yona e no choka size ne bua ka size go ya Lale size yona imango balunga bontshe imani wo okay
Imani. Baba, malume. Ngiyacela ukukhuluma. Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma, sengiyayiphetha. Angikuthanda ungena esibayeni kahle kahle. Ubhuti sesikhombisa inkomo eziwu3. Yeah. Ileya athi ngaphandle usize walezi ezisenkanjini. Bese kuba ile enelokhujana la. Izinkomo esisikhonjiselwa yibo. Niyayizwa lento engishoyo? Sengithi ke mina manje njengoba osisi bedilayisekile futhi bengazazi inkomo zabo ukuthi zazi ingakanani, ngicela le 2 ikhethwe yibona abayifuna isibayeni. Yes. Sebebakhethela ngithi 3 bayikhombisa amasayizi bayiveza. Sorry ma. Abusasiphazamisa. Hayi ngiyaphazamisa ngoba lena uyachuba asoyethu. Ma. Asikayikhetha asoya lapha. Yible. Iphi le yalapha siphethe kuyo? Mabakhethe 3. Bakuthe le ayoya la. Okay, sho ukuthi nizokhetha 3 ngoba le yakusiye yala. Okay. Oh. Khuleka gogo. Khuleka. Cela uyisummarize le. Ukhathela iphi la nkomo leya? Le mpepho ngiyayazi khuleka sengibonile. Le yokuqala ikhombe lapha iphi? Leya. Naya ngale nayi incikile la. Nayi nathi yithi. Ile ngaphansi. Bazokhetha amane su3 nabayithandayo. Yipi wena mawutha Mela he awusi. Hayi. Eyesithathwa nthe Khoze ya. Ewe. No, ayizukwenzeka. Ibiqhaqwazana nathi ireceipt izokhutshwa mina le nkomo. Ibizokhutshwa mina le nkomo le police station ma. Ibiqhaqwazana? No, ibiqhaqwazana nathi. Yeke ma. Ibiqhaqwazana nathi. Ibiqhaqwazana. Ma. Sinikele thuba ma. Asakunengi ke manje. Asakunengi. Musu kumphendula. Bathi ngicela usondele necamera. Ngicela musu kumphendula. Musukumphendula. Qhaqwazana elifana nale nkomo engithengisileyo. Hayi elifana ukuthi yes. Eliya. Sisi, uthi niya le nkomo le. Uthi niya le nkomo le. Safika ngomnyama sibuya ngomnyama Dilibonile kodaba labo kabanzi bayibikele emakhaya bebona senoma bekhipha ingonyuluka phakathi komndeni ngesimo sokuthi babe bangiza inkomo noma abenzelana ngakahle iqiniso ngoba umnikazi wenkomo engasekho emhlabeni angiza ukuhlaziya okuningi ngoba kuningi okwenzekile ohambeni lwethu njengoba nibonile inkundleni zokuxhumana la besiposta khona ingozi esehlekele kodwa sibonga uthando lwenu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma siza kini sizokhala noma sibike inkinga sesihlangabezane nayo niyasitakula kakhulukazi kulabo basifunela usizo sisendaweni yasematatiyela esingayazi sisuka eThekwini okuuhambo belulude kakhulu ke kodwa namhlanje sikwazile ukuliphetha wayithola udadewethu inkomo zakhe noma sihlala isikhathi eside ke esigangeni kodwa ke angeke sisayixoxa kakhulu leyo sibonga impilo ukuthi abafowethu abalimalanga kakhulu noma bethintekile kodwa umphefumulo usakhona umsebenzi uyaqhubeka noma ngabe iziphi inkinga esihlangabezana nazo kodwa ngeke zisivimbe ukuthi sifezekise icebo lesitetele kumedia namhlanje sikwenzile kwenzeka sisengakwenza futhi nangelinye inanga sisengakwenza futhi nakuwe uma unenkinga lapho ngasekhaya shona ku Facebook ufika usearch isitetele kumedia ungene ku inbox usibhalele udaba lwakho bese ushiya inamba ukuze ngaso sonke isikhathi uma sifuna ukubuyela kuwe kube lula sithathe le namba bese siyakufonela noma uvela ushayele le namba ehlezi sifaka la ngezansi ukuze uzokwazi ukuthola usizo kwisitetele media uma uqala ungena ku YouTube channel yethu cofoza usubscribe ukuze ube ngowokuqala njalo lesibhuka sentokazi uma sesiphaka ubone ukuthi iyaphaka intokazi yakwaNdlovu mina siteteleke intokazi yakwaNdlovu angizukwanda kakhulu ngoba kukude eThekwini sesicela ukuyophumula ngithi nje umnandi sawubona ubhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.